Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le awa uli mafufunga mua o na o le lango malosi a le Galaxy Childcare.
Vili mai loa le ōlua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala ai lau walo. Olawa se malia tulava olawa ti ludenga wolia lo se fulu male tasi midu tu te nei le se fulu male lua ele polkalame la woli mafunga mua ele tutua fa wole radio Samoa tasi lima eva tolu a mo malole o sai malo foi ele fa malo si tutu ma faiva lo filima e pe nga pati ai lo to pa ia malo to malole ngante tono lucila va be foi entru e malo ba wo me le ta to tua fa wa le ni foi vainga ole a woli fa malo mai wingo le ta tono lucila ya ai misela va mato ni au kilani talo si olo solo ngale le ia fuanga o le nei foi vainga ole a woli po nga fe la vale te mafuta mo ia ma lo sui fu maruia male langi mama fa malo antu lo telenga ya te tia pe o le to mafutanga mai le tau na le lasi o le be foi le tulai sfulu mo lua sunga le o ya to vaiva be foi ya to sala ya the tasha ma niwa fola ya ma lo le ya la usu le tau po ya ma lo foi le lefa longo tinga ya ma lo foi le inu fola ya o le wan tanto fata si fo le divine o le woli o fenga ile tru ma vai ainga e langa te leo fenga ma lo longa mai tutu ma faiva lo filima e pe ora amataria mai ai onisi na amataile po na po ya po le vavea na leila o si fo le foto amanta ile malama po le oso anio le la ya onisi fo e sa uni e fenga wenga i se taimi o le woli nei e po le fia fo ya nani ya yoi ya o maila o ile ni vai ngoleso ua maua le tanto wa sele ni fo ile tanto ia to tongi le po na po ora ko ingale imangi va peanga ia o ke le engalo ya ulonga so pei o ga ka wa pensione ya e ke la nga kango milo fo ile aso fa mai o le aso nga ma we o la tu tongi ya eventually vai o le telo le leia o e moro pe ngangi wa fa me in na kama por suka si el po e po le afros furka si el po e mau ki ngoa vo yala ele o malo lo ile fale le ne yaso ya fa malo tuai ya to nya to lava wa e malmuia e le feito le o ngar wenga e pe na fenga yai ya mai le tele o to sang e fai ana tana le ele to tele tanga to man tu o fitau yan o vet so me leve mai ya le ke fenga wenga va o viene to sang o lo soifo mai ya le wa o ngos fulmo kupu la ka fikus fu ta ran me sanga fenga wenga e la va ngata u masan you know mo fa mai le mori mawonis fa mai chon o malo lo ke ma o fa kune le lein tele o ya wish fa ma chol o le mele ye chole li a ka fa so a ku le se le ni mai le si ve yaso ya no fa pele sol ya e se uma tanga tamala to mau ya po moli mo fo ile la nga tongi le te lo ve yaso ma fa ala tala ma sanina o fai ye nei to ina manai lo ma tois e di kai ya ora ko ingale tai ya ko ya o se ama ia makua lai lo la ia le lo na ala le ye ya ai wile e mal tana vo ile le tu ai pangale ia o tu le fo merka la si do ya o le tu la ngale dai piu ni sia going ya o le ka usu se ama yo a fa yo nei ya yo tanto nei fi ma futa e o la ka mangar ka ngoa yo a fi mo ska ka makua e plaza langa faitanga mea mau la ko ingale e fi ka ma fa se supo yo ka ilo vo supo pi na ti pe mo e mau la to inale ya a fa mana o avea o ma princess e mau la ko ingale ku sale wo amakanga ku ngale makikinga o la ko yo va pela ya na pa walon e lona la ko o le wo vai o le se mali en to le va le wati wa lus ful ma le ono mi lu te te al ful ma lu
na pa wa lo na sia toina o le temine e le itai ya malama lo na potu yo tu sa foto o ape o so le la I so na potu ia pe o le tau le tasi le wo o sia so le afo le tasi yo ni sia tai wa boleva na la ala fa longo po ile pa o ku ile mku ia ana me ko le ngai ko so ele ngu fora e mo ia mo ngu ai musu ka usis ia nga o yo ia le nga ngai o vaktot e voilà o ana ko mo ki le ma singa ma o ke le pola mi fuia o me dia o le wo ma me o fora fak o ingura ma ia fak so o e ri singa ka fia ka ma ale so fuangi la langi ia ai o lo toi fitus fulmon tu puto sanga o la faz do ina le I mang ia vai e pe ai rungole pe ai rungole yo e la song pa u ai afu ai se kala akar kama e kusa o la na yelo na loto ia sa al fala I ku foi le wa vai lava siona tido ale me ngala wa ku puja koi e fu la hisi ke pi ka u after ma kai fu le nga ma fu fu ya no fu tuan le I vak mai ya la nga e fa pinga nga ngai fa ma misia wingo manga anga e pe yo fan anga e usi kai pe yo sui anga e ke u pe yo la fidi o ke fa ko umangi wo ku kusa le lia o no masko ingo vai pu yo ya e ma no so fu mon wia ma le langi e ma ba ya o to na wa mafia fu ya fo ya tanto antu tupe ile de yas ali wasa sa mai nga o ya e wa pule lava ye yanga ia on air saula ia si va mai se yo ufa a fiestia so pelu elu e mai Susau panga Tini pe tama Oe po ole toi ina Uma ila Andi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Ia fo ise lo matua Ufa sina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Siva la ia ile musica e fa manga ia la weva Auli fusia la panga e tupu ai foi o se misa Au Malibu Oi mafuko fo ke au Malibu Oi a winga fo au Malibu Boom chicka boom papa o 5 6 kilo low key no Kayla record yo son of the SAMO A way night and day for my people the Malo people the Aussie oh my fight yeah yo my la ya let's go Siva la ile musica e fa manga ia la weva Auli fusia la panga e tupu ai foi o se misa e fo i se fa finge vai ma soa fa so mo wali kama shaua lava fa mole be ai fo i se fai lele fai sana se te fa lai pankeke wali sunga shaua lava fai lau kama siga la ile musica e fa manga ia la weva Auli fusia la panga e tupu ai foi o se misa
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Whawhiwhianga nā mai Cars Futialo ma le sunga ia Victor Kyle o le Keila Records i le rivaingo le auli I dai Mount Roscoe le whalepui pese wa loa tausanga na whapelo na pui na ia whantunga le sunga ia Mr. T o Sipso ma le toa tele o ia vani an to loa ma le toa tele o nisi o ala pepese o le tātou tulu le vaitau i Samoa malanga mai i New Zealand nei o le lava lo whaua wina lana tautua e te maua e lunga le Facebook i le Keila Records Keila Records Keila Records whamalo tuai o le mafuta mai nai Mount Roscoe I le ni vainga o le auli o le wawai o le wa makanga o mai kusi apalai la utoin tari tari yo e le sfidi ma ke kile ka ko ko lunga va mo Amala tu ya Catalina Dalima Lee before ya Maria Lesina Davai ke lo ka ko ngalo ya kia so tina ya Berry how are you tomorrow malon toil tidaya taima lie before il de maya puta nai monga kiki te lo la pisiala Michelle Berry le ni foi vai tawol ascolimi strawberry male la usi le la au strawberry Maria Lesina Tavai malo soi fu falali popoli Marcelina Brown, Malele Unga Ono, before you romp Ami to a night, konnichiwa, namaste. Hey, ma se kupe. O ile sile, Fabalo to Yapa, Pinati Williams, tele lo ponga fela langila waye. Awana lue, toto na fonga, yapo ono mata. Mange over kunga, Piala wa, come five for little scoy. E kausui e maunga fōringa. Vai. A wako ke whaianga me wako maku. A wako ke whakaika ianga me. Ko bea ia bālangi nā ko. Masangi ana ko ngā me o. Mo plastic bag e po ai ngonga. Ai male si rau ke wahia ko i runga I. Sole. Sange si os. Tala whātu nai me le pone Australia. Wina Danielu male ainga le mauto mai I papa toi le mafuta mai sorry ole ai so I fuara o kama o pira le wa lua felu lima ole ai fa kan ia kole le fa ai ol ka pikinga voile Moni au Zulu le Teacher Records fa dalvatu to si leo fa le pese tono le tanto tonu la vai o kila nei che le fo I fa tunga ua mai au na pu e nai fa malo tuai ile fa ile ino le tale ba au ke mele tale ni wa mo mele ai vai ele I fo ina mai ele I se tale ni ta o le pepelo wa ele se tale ni fo le mena ta o ngo o le menga ka o le ami vai o la wa mi po lo na tura o le pepelo e pawa ai le se tale ni no fo ina mai ele ki wa be seinga me ngai lu an sa fu ya la wa mi o ki ngau ye pawa o la wa mi po lo na tu o le ngau ai ba o nga me uma em vena sui ki le yo la ngo sui el tangat ya e pangale o fa mai tanto o mo kwale le ya o la tale ni na ngau I po le pe Benga wale ngai me si o le avisi Felila Malia Paula ala panti tonga ngae fa before ia wika fefe Tommy Frost fa malo antu fa tanvantu le divaingo la wodi e fa tantala fonga le mta upo tanto male antu o tonga ile mai a ile o le launga tongi male tu fanga fa ilonga o le tausala o le Pasifika le futo mai antu nei o I le antu Solomon ai pita O lea ua o le tūlanga ua tau fia I tutono le tunu o Solomona. I lano le tūna fono. Ia le whaamasino mailo tātou o tunu. O lea e whaapea mai I le whaamatalanga le Station Newspaper. The head judge for Miss Pacific Islands, Lua Awhelua Lima, o le sunga le I lo ia. Ia le antaua le Sir Jerry Brunt. O lea ua
whaasaina ona ia tu ua lea tu Solomona i lea songa fua lea son nafi. Ina ua i ele mea ta o le stop order ua le mawhaiai ona ia tu ua lea tu Solomona. Kusa ua umar kuranga vui lele o le vuta wa i upu. A o le ala ua i lom le mele ta o le stop order. Na utang whaian tu i le fionga yale a tau a le tau nei. Ea ai whamai el saunanga le fionga yale a tau a whonga mu. O a u leo te tau mawhai i a manu pui pui a lau tangata malo uola i to tonu o le antu nu o le nei o Solomona. Ea, a whina awe se tangi o le mele te fielo. O le ale mafuanga. Eoi, o le atonu ale mafuanga. Pena iai se se inga, pe iai ni tala lafo o ani wha amatalanga. O le wale nau o le mata upulea. Ile, ofisa, o leo i le antu Solomona. Ana wha awa tuile o le wha amatalanga lau te whaitau tuai, whiuna e alu i te whaitau iai. O le wha mai e leo manino. Pe o le ale mafuanga na laina issue. Ia le stop notice. Ia pitai, ia o nai sila mau tātou mata uma iai. I whenlafo la fo inga ia whetongi iai i lunga o upenga ta wha i lang. E le nganta iai tātou tangata sa mo le tamu whaia pui pui nei o tātou tangata ai maise ia le tausala o sa mo le wapale mai nei i le tausala o le Pasifika. Ai whapena fo ia le atunu o tonga. Ia manatu. E to te le tātou. E iei o tātou pito tonga e to te le fo ia. Nei tangata mai tonga. Ua mau paolo mai tono le tātou o tarunga. Whapena fo. Ia nisi o alo matama whana o Samu. Ia. O le mea le watumpu. Ua iei ne ma le stop notice. Ia. Ona o tala whe lawa o masalo sa longa. Mawa i le i whamai. Na i le wha le tonu na tupu. I le whainga lea o le Miss Pacific Island. Ia po le tauwanga i le po la stona. Ia wha awau le wha mtalanga. O nai te maua umai lunga lo penga te wha ilangi le newspaper le Samoa Observer. Hoi mai. Wanta ua e sio na whaletua. O le awha pele ona toi tali wantu ia lei anta o le sa Jerry Brunt. I Samoa i le aso a taiao. E leo tau fie leo i le atu Solomona i le teimi le nei pitai. O le tusi tau fi. Tusi tau fi o lono winga. Pe ke ku i o le malaiva lele. E le mawhai o na whai ala usiaki fo i lele. Ia po le upa Peritania o le check-in. Langa la i le stop notice. O le mafuanga o te le mai loa me le uta ua mai fo i. Po lea le mafuanga o lea stop notice. Ia. O le talana. O le mea pito sile o na taua. I la whai taua tulo ngai. O le whai mai. O lo o saunga le mo. Le soi fu o le whionga ia le anto le sa. Ia epi ona iai tono le tātu le atu Solomona. Tanu ona mai a le tauvanga. I le vave au le sa. Io, pa wale o le tauvanga. Anu wantu ai le po le afiafi. Po o le vave au. Makaukia. Ia o ila, ia, tahalusia. Io e leo iei ni tūlanga fo i le i tuatu. Ua mafuai o na whaia le mele. Te le mau whaamtalanga i te vai e tuai mo whai taua toi lunga o penga te whai langi. Ia, ai o kere fia whaisa kala fo i de. Nge i kia ua koe fusili mai se sianta. Ia no ventule, o te le ilo se mea. Anu te whai taua atua. Le whaamtalanga le, o le whaina o so tai ia le antaua i le taia o na leila. Ia o te manao e fia maila na fionga. Pe, fi so tai mai lunga le Zoom. Ina ia whaamatala lana i tu. Ioi. O le mea leo le tana. E lua ona i tu. So se mta upua i le tu te. E fo i le tu. O lo o tangi. Ia. A whaila o nai te whaafonga mai pia te te i fo i le ning vai ngolao. Ia o le tala na. Na a mata o tala whila fua. A waku a mai. Ia le wai na o le tūlanga leo. Ai si o tanto whantalita. Po le hale mafuanga. O le mafuanga. Pa mai le kala le sido makua. Is for a reason. For a happen. Is me, is I don't know. Ia ai, o le tūlanga nai pi o le iai. Ia le sunga le li lo. Ia o ia fo i le wha masino. Pi to i sili o na sinia. Ia po le head judge. Wha masino te tai. I le tau vanga pi o na mawai atu nei le atu Solomona.
Ya le wa to is full vanu ma le fa mi du tau tala o le tulain tasi ma tu le tulain tasi au da tu tantu tala I vai whanua I le ngara Samoa ma tala I ta longa o le utawe e Samoa o le eva merka malo o haifo Jay o Betaya ya fa malo tu ilia lo le tantu tro I lana ia fo I talen e pe ona lawi loa I le nganta ya te ia lava o lona ainga o lona nu lona fianga lona I tumano ia waka fia fale a lili fua kwa ia maka ikai me ana ia e se roka mi mika au isi mea fu I fale lele ia pe fo le si alo sa mo le sunga ia Jordan mai lanta ma le lanta au na malolo le tau sangan tene le au le ale Eagles au le me le ntupona fi io ma kwa ke le ale swinga ma ayo le talo ngale na mai tawina ma mole mawina le tele ile aso anafi Jalavantu ia le fiu talapau o ile talinga ia fiu ma lo le soifua ma lo le foe ma lo fo le sila vai e me ia lua e se le meka o le sila e se le meka o le fasi sila o le fasi sila e la vive a inta vale io e o le sila ia e saunga le moai le soifua o lo sunga le abda Oi, ia mai New Plymouth sefa kaino fa malo antu le ia o Lucia sa waso malava nga le ma huto mai dai sini Australia. Ya mo to malava le futa ki mai lau Facebook po lau YouTube. Ia ta Lucia o nai te tau mafala oi I lau se lendi I lau fale ia pol to for finga wen o fuile avea le masangi ma me la fia mali so oi ia ma ma ia lua kwa e fai kalamali pa mai le vaga ki ma ngai o le pi supo ngai ke a fai lo sa ili se a onga a matsa molo walo au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute e toa tele fai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, be asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao I stangata e whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, I le o lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. E te manao e maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga, toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga vala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Nalo va Samoa. Wa ule nei o kasu fitialu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela
Ia, ila ngale mai o le li uto mo wai fo le malo si me se la manoa. Was fa po ponga o tatu por kalamba. E pe ona masani ai. Lukas fulmar fitu ar foi pos fulmar fa. Vai mai. O ia sila fia e ia. Ona fetala ia tu le o ia te lato. Ina o ia. Ia faari atu o tau fai taulanga. Wala tau o ona fa mamaina lea o i lato. Anu kele la lau fai kau lalo o kusi lea. I le fai upu muri a surumali ma fe mai. O le tase o i lato ana i lo o fa malolo ina o ia. Ona toe foi mai le o ia. O vivi i atu i le atua. Male le o tele. Simela i titi a lea e ave malu i tau mo o e ne aso. Au ane i ngalo le loto fa aftai. E ko se furu le pelanga o ia Yesu. Ona fai atu le Yesu. O la ia e faari i le au fai kaulanga. E fa mao ngia i loto fa mao ina. Inga wa umba. Wa mkwa fia la uri ia. Kasi le pelanga koe fo e fai fa afkai. Ai vai ko se furu kakanga o. Ai kasi kakanga fo. E veo foi malu i tau le tala ia te oe mau. Auange i ngalo le anganga le whaftai. Iau masange i kako upu voi auange i ngalo afi a sionga vau. Ai mangkua usi o lepa o kei rovo i oi ko ngā mau. Wai le manga i o ngau. Si wai le me se le manga i au le soifuanga whasamua. E au ngoa male ai lao inga os ni whaalo alo. I se mea pea kako o iai. E ka kaua o ngā momori le whaftai. I le tū ma le anga whasamo. I whape ngā fwoi la tātou. So se mea te alu iai pe kele pe kiki se me wa e maua. Ia ia te oe le anganga o le whaftai. Aua le fia kalia. Ai musu e whafo. I le vi inga i le tū. E le ngā kai whafkai kakanga au mai. E whaftai i le tū e le ola ma le malos. Don't forget to say thank you. Amen. Ia whamanuia le tū e atu e. Pese fitu tasi le tusi pese le e whaka sa mai le
East Tamaki Youth, Efaka East Tamaki. Ua tolonga atu le polkalameda le lui tau mo oe ma o le dei vaenga o le aso ina ua toe valu mi rau tau na tālea o le tu lai tasi. Ia vau te tu le sunga i le whiwhi au ia Pastor Rolani Mikaele Leonta mo le tātu upu folfola i leifo i vaenga o le a wauli o le mea lea. E mawhikere iei kako, ioi, o te tau mawhai au toe fo au te whawtai. O le mea le tupu, ua sui le tau sanga. Ai i lātou. O ke le loa pē ngalo. Ia po o le lātou a ia lea māsani. Awa o le toi fo ia ave se whaaftai. E le se tāleni na mea. A le o le amio. Mua māsani ia. Ia po o lo wana nātura na o tali ia ai no whaaftai. Ioi. E la ukala fia whaile mea. E la kau ka ofisi i sisi kain. A whaina an tātou whape ngai le lan tau sanga ma le fia se fulu tau sanga talua. O le umalonga awa ko le mea. Ia peke sau fwoi ke ai ka alafu. Ioi. Umanga awa ko mau loi maka, mau fofonga koe apa umai le langi. Ioi. Ai nana mau ale mete manao. E kami lo. Ona e alule ala utala i o istangata. Ina ia alo lo fai fwoi na tangata i ante oi. Ia na whai ai fwoi lea ina o lau ai tā lafu. Ia na uma fwoi lea ia lea na whai ina. E alu fwoi lea lau tā lau si nā vaenga lau i ole. E mana tua oi. O lau whea lau wa inga ngai whai. E koe fwoi mea kanga karenga a maka wai lau whai ngā ai kā lafu. Ioi, o le mea la lea. A wha apianga ka whai ala ngā mea le lāntau sanga po onu tuatu. Wha mole mōri. Ioi, wa lava le vevela le wa i tātou i nei au kilani. I lo koe mo o miangi si kasa o ona le temi nei. Ia awane i ngalo ia tātou. Ona ave le whaafutai. Ioi, whaafutai. Mō mea ai. Whaafutai. Mō le se leni. Whaafutai. Mō le pengisingi o lau ka avale renga trap mai ai a. Ioi. Wale whaapea vui lele a wakule lau fonga fia le driver. Ma mea ole a e li yama e halu fo ilele e kele me ki halu le a koa. Ai koe le kapungi ar fai koa. Ia pe ki au so fo ifaf. Ai kango a kor fai koa ale driver. Ma malo antu i amta vale uma. Ave taxi, ave Uber. Io ilan tolo tau sami fua i tau sami. A tangata i le o man na o ilan tau sami le Uber. Uber Eats. Au ave pasi. Au ave loli. Au ave ke kapila. O ama isime. Vale. Yanga. Au ave lo keki. Yamre au ave kana se. Walava nga. Walava. Yoi.
talo fatu fonga mole nei tula o le uli fa malo for tapo inga le tunu ia wa fo ise va inga tala mole nei ya malo fa fonga mai mo tal tumua po fuanga mo se ma fa manatu mo fonu tanu ele o failo ina i poke kohe so tanga le va taina male kuki ele te wana tafia ta longa fa tuanga le champina le Super Bowl Jordan mailata i tu pulanga talvo Pasifika a wore sefe tofu sami a wa le au te fa fonga mai el falo telino ni tala o fuanga e faustia se ma fa manatu mo tunga ma wele ni ngo o yai fonu tanu i poke kohe o kilani saute wa amtaina tala no nga fanau ia po ainga mori o ia tunga mauele o whailunga ina o le tele o pepe maori wa umi tele o na avema whatinga ile to tele o tangata ino fuanga i tua ia o kilani sauke e peona lipo tia le Local Democracy Reporting e lima te wafianga lau tele o la whaia e amtaina e a inga o ila tau o lango mau nei tunga mau e lo whailunga ina wa fuofo ina e amtaina le masina nei e peona sa ili aini manatu i se mawha manatu o le whai unga fausia se mawha manatu sa whaia e tubula mai i le lo mia ino le tu sfaitau a Dr. Robert Bartholomew o le wafe ma le lua se fulu le sa whailo ai o le ai se Maori e whatangaina po le no Maori allowed e pe ona whaamatala ina i tala anga o le whailonga lanu i poke koe so o nei ma se porokalame whaatale tele noa po le documentary i le ingoa lava le tasi i le porokalame whaamatale tala sa whailo e le whaasaina o tangta Maori e le whaonga ino whale le taua po toi ma vai ese fali tifanga ma vai ta ele mo ta elenga pa amaro si e tua e aveno foi papalangi tono pasi wa fa sama ia onga mai la fe se la luz fulu se ia uria le vai tu sango la fe se la on fulu o tamaiti sa fanola mai fa mai o le misela ke feria kale vivini mai tuberculosis ta lango mau i tunga mau ele o fa ilo gaina o le fonu tanga mo mo tanga tele tele mo se ma fa na ti sta am te faile Lester Forelia to why o tau tino le pane mia Christopher Luxon e tele sing halu ngai au i le malo na fai ele mai ai o le fai ki tio le longo le fai nga malo o ye nei i ni fa linga o langona o fa linga o langona e lua mo nei le Taxpayers Union Korea ma le One News Varian Polls o fai lo ai o le ama fai vai nga fa fai le tuanga valley po i tuanga ia ona la tu fa vai ni se fai nga malo so fa tasi o le taiulo le leipa Chris Hipkins o wha popo fo ilona langoina i le avea ma se parimia. Ta whaaria election, o le ungo ne whaari ngolangona o se whailo le o le tūlanga o iai le whaalongona o tangata kiwi. Mai e tā ua fo i o whetā iai tangata mo le vai te mo le whewheu o te mao ainga maua. Maua mana na o ai le whainga malo e fo ia le tūlanga mo i la tau. O te ena ko election i se tāpanga mo ia Hipkins mo David Seymour e ave sea mai ma le kāpeneta. O le tapanga Hipkins mo le tai le partia le actor ave sales to mean star. So wailo na tau fai ave le tavalo le sipi le stepu o le parliament le so enough. Is sa inga tupe o no le mas fatananga ale fofonga talai o le mota. O se mafile o sa ia morianga o le ava malosi ma le ave tavalo fatamala te lo le fano le ola. O se tau le ina o palasi la lo mai lungo le fale o le tavalo Napier ile soluso fito te sema tua female fa. O Riff Cotter e tosu to sanga sa tie lungo se fa malu lungo le falo le ta vale mai marewa i le temi sa palasi i lalo lungo le tele le mangalo Nuffield Avenue varia leo ta la tu sai se ma fine luos mal to sanga i Napier le sto nafi i le so tanga ma le fa la ve o ia fa mo le tu la lungo fa ma stonga fa tu mano i Napier i le sto luos fulo le masina nei o February. O le tanga sa ina mala kukiere te tau na whaau la veina ai pe tau fia mai se isa tunu ulo na tolu mo se whainga paanga. O le tūranga le nasa whaalia e le suiso upore matanga alunga mata upore vai pafo saina kuo Jangun a o whaailoa e ta o ki te erotonga i le luso le latu te tununga i le parimia Mark Brown. I le tali vesili ma le vaengo tala le Associate Press te winga i atmalunga o le mano di sila e tusa ma le asistinga Brown i saina le vazonei. Ta whaaria e kuo, o le atu uki, o se pāanga whapitoa saina i le Pasifika, sauke. Ta e whaaria i taru mai o na whaavaina so o tanga whaasuia malo i la whewisa lau iwe kupitu. O tunu e lua e whaaloalo leis, tau sia tusa leis, ma sa ilia i ni atina e maasani, ma au sia i unga le lei feo fo inga, ma ngā luenga ngā lue whaatasti i vaenga es ese. Whaaria e kuo, o
o le tilo saina ia ni sila mala kuki o tau telo ni pa anga ngā lua tasi. Ai ui lea, tangata o le kuki u wha pēr male malo ni sila, o le mau tonu i le leo se wha mani nonga. E tu sai male whea ngai ngā o iere wha moe moe sainia, i le vai asu nei i saina. O le wha iungo le vai asu sa malanga Dwight Brown, o le sainia o se whea ngai ngā pione i tā uai, o se marienga i vai ngā tau tamau ainga ma saina. O le tai ulo le pātia le United i le kuki, te Ricky Heather, fua e whaia se te te le se sulfito le masina neo whea pare. Pasanga te inga Brown. Tai alongo ile le tori sila e whoringa mai ua pule tu e Brown i te ngata o le kuki. O whaapeane o i o le tai e na te whaia so se mea mana wai. O le isi tamai tai whai puro le tua ngai a le Democratic Party, Tina Brownie. O sa unia a wai le te. O i ta wai e leo man malama i a Brownie le upu o le whaamaoni. I te alonga o Jordan Mailata, ka so soani le awala Philadelphia Eagles, o le manu maro e le Kansas City Chiefs, i le Champini, o le Super Bowl, i le fast pulu, le lufululua, i le aso nafi lea i New Orleans, ma ave ai masilua i tamata alo Australia manu malo ai i le Champini. Ka i alonga o i le vang o Fasalalunga, ta whainga tauna i a mauni upu e whaamatala i nai le manu malo mawai. O le whaalua i ai leo na ta alo le Eagles mo le Super Bowl, o le whaalua e fwoi leo na ta alo e mai lante asu e ngā Champini, i le tausanga lua fe mare lufulua, le sa whai ina i fwoi le Chiefs. E sa whaate ia ina o whea ngai male au paili poti le mai ai o le manu malo na nafi. I lona whaari ai, e leini upu e mwhena whaamatala nai lona whaalongona. A petai, sa ia mawhai ono fo ina ni nai whautuanga mo tupulanga televou, sa wisiningia, e tau au lea, e fia whaatai tai a te a patino le tupulanga mani Pasifika. Sa ia whaari ai le wango tala le ESPN, a ua fi fefe tau mwhai ta alo ta longa, a ua fi fefe le maale lemo, toku sami, ma awa o mai ele au, a wai te e ala vai lunga mai so semea, e te manao e te fia whaia. E to tolu isi tamata alo Australia sa ta alo momo ele Super Bowl, isi au i Amerika, ai o mai lata, ua avea masi ua i tama e Australia ua manu malo ai. E ulava o leisi tama Australia i a Jesse Williams, e eisa na mamma o le manu malo ele Super Bowl i lau tele le Seattle Seahawks, manu malo ele lua fe masu marfa, e pitai, e lei ta alo ai le tausanga atoa, ono se manua le tuli vai. Ai o mai lante lu sul fit tausanga sa whanau Bankstown, mai ono matu sa moa mai ni nei. Sa mi ia tele ilan ta alo le tulanga sa tama pu e pui pui pole offensive linesman. A whaari ai le tama ta alo mo moa le NFL, whastala lau le televisa le ESPN, Louis Riddick. Sa le ai mo se ise sao ia mai lata, ua peo le maasina susulu ilona poloka ina uma o tama. Tusi ai le lo minga ale The Guardian, o le ta alo e le whaavai vai mai lata e lua tis male o tonu mita le maolunga, te lau ono male ono kilo kalamo le mamafa, i le pu e pui pui. Sa whaatanga i le Eagles i le mau o le telo teimi, e tama wai le whau malo o le latu ta alo. O le ese alo whangai alo i aile la kapia ni usila ai am teina se ngā yo inga whaale tūla whono whaastanga ri company i le kelope ale ine i os. E tu sai ma se tūlanga, e peo na tā uai o le solia le malienga mo le langolanga po le sponsorship agreement breach. I se whaamtalanga tu sia sa tu inatu le leitoni sila. Lo tua ia ele la kapini sila ia le company e ona ina le billionaire o Britannia Sir Jim Ratcliffe o wha mutalia le lato whea ngai ngalango mo leona tausanga sa amteina i le lua whema le lufurulua. Ta wai o le fia ia le kapini sila ona le solia le company ia lana malienga mo le langolango la tumai nei e le tutongi na lava lana ulua i maanga o tupere tongi mo le langolango o le lua whema le lufurulima. Wha amao ni aila na wha iunga wha se ese mo na tausanga mo le ono tausanga o le whengainga. E toi tolu tausanga le toi o le whengainga ai o le usawari ese lea company. E le uti e tai mo le tai i o le kapia le Harrigan te piona lato whiwhi ei kap te ne toa wha. O le lato whato sino le tamana sanga o le supa la kapi pastika o le nei tausanga. I lalo le whato tonga fau e piona tau tino ai ar whaia onga Clark Laidlaw e SS. O se iso a kapo o moa, Duplessis Karifi, Billy Brockner, ai po Brad Shields, o le a kaptinina le au i talonga moa le Soforelia Mara Crusaders i Kalestete. I le whaamatalanga le Hurricanes a whaamatuina, o tamata alo e tō whauwhiflia o ni ngā Kaitiaki, The Guardians, o ni leo ia, i ne ia mautino ai le puipuia, whaolola, ma ne marosi le lato siostio mianga. Ta wai, o le tō whao leo, o le lato taua lea, o lo lato fasino manga foi le mo le ulino o lato tangata o le ngata i lungo le malae
ai o papo male malae mo le pui puia o le sio yanga o le au maria le neaso pile mutu tauma soi foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo.
li na le fi bese le ka pi ale tamau le mai le mo tele sala fai. Mi se la fia nga usale longa pa ye ai nga ma tampa au tu va sia ele sunga pole tolenga ya matamua upatu junior sa lima. Alo se antule tatu te mus full of it to minute to te nei ali to la e tasi mo le antule nga fa le sunga ya se uli mo le fi mo tatu tala. E pe ore fa fo anchi le divango le woli ele nga te tala I vai fonua e fa befo I tala I ta alonga. Ma tau ti ele me le tupu mai. Ile company insure le na fo na to lango languina ia le o le pele ki New Zealand na le company le o le Ineos o le company Britannia le waki vai le Ineos le la famia le fam telanga I lunga I o le o awina tu nei ia pe o tapena le la kapi New Zealand awina tu lumta upo ma company le dei ile fa masinonga ono tau sanga le na vea I ma company lang languina o pele ki New Zealand se ia lia le tau sanga e lua felo fitu ia peitai e le I maua mai se tongi ia o le tau sanga nei lua felo lima ia ma o le mafuanga na ua leina wha ma mulu ia ma o le a awina tui lola mta upu ile wha amsinonga o le sona mai I moa o la vai ia tātou usita ia malienga o tātou seinia malienga tulanga tau tupe o le keleanga o le mele vevesi e nei le langi nei o le me tau tupe io o voi tutonu o tātou ainga ia e alanga vevesi ona o le lava o le wha asoa io le lava ma le o le wha asoa ai o le vesiri o le ale mea le na le lava o le wha asoa o le ale mafua ngai le na le lava lau wha asoa o le isi vesili e so o mai ei tua o fea le na e alu iai au tupe o fea na e alu anga iai au tupe io e moni o le recession tātou I New Zealand na recession mai ala tausanga e lua whelu o tolu ina o umako le COVID o le ae pepesi le COVID le teimil nei ya o le fuina recession tātou tausanga nei lua whelu o wha le lawa e wha ua mai le lua whelu o lima a le fui e mau awa lai mau elu soswani mo o tātou ainga aia e nofo nei la ila loma I tanga I whaita wau tupe nai mau tupe nai whaaru o nisi o taim o le tele I o le tupe anu mai mau o tātou I mea tātou tele mo o mia tele o le upa Britannia o le need man tō wili si a sole no whi toi wha amana tuantu o nā o se wha amanatu ai le o se wha alinga mama e wha vaenga tā ua I leo langa o le tangata a maua me I e wha o la e maua leo langa mua mea ai lua vai inu o le tolu lava wha o le whali mea na ia ona o le nei vai tau e mo mia le tupe I teimi uma maaso uma mea uma kake mo mia ai le tupe e tawana I le tupe o le mea nale e tataua ona whaalu tatau lau seleni pe a fi o le mo uti wa e le amsi so kakui o le kala ia so lango whaalu ke whaku so e mea so tau sfukala so ni makat ma e leanga e mo kuana ngi vai yaso o lono e le se kupe o le si le whaponga o le tele o veisinga tono tātou hain o la e usus ko ingar kai au usu le vave au usu le po usu le au o zanga pauanga ioi ka ke mankua ya si o ka uso ya wei ya ma si o uso ya lo pati falaniko va tu le swaf taito nga le usu wale mela e fai o se upu foi li se mana malama le meka o le bank statement o I kalo fai ia wale mele mo kulia ko le kamama ki nga ya lue aonga e lo kuku le chef pankeke I le makeki ia fai le aonga fai kumano le nga aonga kalo fai al wak pele mapu I lano fai arisi ai ia le ala
wo mai nei tunu ni yo wa fa ai ya pa war kala finger e ke finger le la kar ki le finger nga pa war al kan ye kam yes mami yes boss au se upo se fesiri ngia menta ui tonu ai e ka ser kala fin va ila ulanch nga wa met mede u ko kwa wat yo ai New York ko for finger wa ai so le ma mis fong susu yo alo fai nga yo ka usoya pa wa ka ka fe lo mai il vale o le trenga ya tu mo va siki a shu langa fo e fa ngale to finga sa tinyo de mal ngang ka foi mai ya se ma vai mai le vai me ngu melale o ngu melale lu ngolo ka o nga va ke le la vai no lo se fu ma lo ya ai ole me na le tu pul vai termini ska mai me ala pi fa ma ka o si ko foi le lo le fi vai la lu la ko fa for kam ya o ira ke ko ya e wale nga roku nga lea o nga waku fui ya waku ai mea ye iska mai ioi ore mea nga ore a kou re fia awa chale o whenga nga whenga luenga ai de si da silang e le bank statement ioi ore i le mea nga ka ore ore temu ioi ngai mala ko afterpay yoi ole meor kari pefu ole oka vala nguku yoi ole oka lotion vai ere kero me ngai fa ka nga ila ka ngai ki masau solo makasi irunga uka vai mai o ol saul makwai yoi o ole ul makwai ya lu fenga luenga ka lo vai yoi Kalo fai. Amo mio sosoang. Really le tas. Ele le malama. Yo. Ele le fu to mai malanga fa. O le to lunga o da pe. Yo le fa mau. I mate. E pule ka ko. Ele fa le pancake. Lo fo I tai vai lo tai. Loi matai wa malingi mai sia ufana uepo opea oiai oai se tangata sa oloto ai Sofia ai e ise vai salo Sofia inu e ise sua fai le fa fine le sola tai wamba ai ua o tino mai
o le fafile lea wa te sola sola ta wa mai ua o tino mai A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea i mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le talo fa voucher ua whaingofia i a inga i New Zealand au se talia ma Amerika. O le tatongi whaatau ia a Liki Wholesale, Farmer Joe, Frankie's, Bluebird, ma le tele o whalaoloi upolu ma savai. O ma whaiona tongi ai leu tuina o ta'avale i Pampenisini e tole foi whangalii, sa valalo ma fasto uta. Whapeale amatanga petrol station i Salelolonga ma lalo malava. Lafo nei lo se talo fa voucher mo lo a inga i Samoa i le Pacific40.com. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le nei vai aso o te whawhailoa e te whoi tātou atunu mai le tātou polkalame masani o le areto le ola ia ele nei whai aso a lo lava le soifua manuia. O le tusi ngō muala no wha i ngā tupu o lana pata upasifuru fitu whai upasifuru o no whapea o na alu atu lea o tā vita ma nofo atu i luma o Iova. O na whai atu lea o tā vita Iovae le tua o ai ea unei o ai foi lo ainga ina ua e whao o mai ia te au i le nei aso. A le upta ua mo o i laso le nei whapea ia e manatu natu i lona angalelei. O e manatu natu i le angalelei o le tua i lo wolanga ma lo ainga. E le ngata i le malosi ma le ola o na foa i te oe. Ia e whapena fo i mea olo o whamanuia tua i le tua i te oe i aso teitasi. Mai le ai o se mea i le whamanuia o le tua ua e maua mea. Ia pesa e mativa sa i le tangolima ia o le nei taimi. Ua maua mea i ulima. O e ma fau loto i mea na
ia mata ua ia te oe mea ua foa ia le tua ma le taita inga le tua. A whai e te le o a mana ia le vaenga le na olona winga. E o ina e manatu I fo o mea ngā ua e maua ma le malosi ma le atamai mea lava na ua e manui ai o mea ngā maua I lau malosi. Tai pei o ka malo fo I lea le tupu ilonga lea o papelonia tu spa ia e ingo ia Nebukanesa. Pai mai tala tu spa ia na whaaya ina e le tua ma wha mamalu e le tua wha tamau a inga ina e le tua ilona vai tau. A le mea le tupu whai ua le acknowledge pe ava I le tua I le malosi ma le mamalu ma le oa. Ai whai mai ua mita o ia mai ua savali lungolo na whale ma wha peifo. Pe le o papelonia ele nei na o whaia I lo malosi. Mita I longa malosi. Ia le unga na wha maua laloina e le tua. Ai e waila ia tāwita. O tāwita I le taimi longa o tāwita ma le mamalu o tāwita le ngā mawhauwhaua e whai se whale mo Iova. A o le alana whitalai e Iova. Ia I le ainga o tāwita ma si tia lona ainga. Le lai te wai I tala tāwita ina ua whamanuia le tua ia te ia. Ma tau atu e le tua le lumanai o lona aina ma lona tali I leo Solomona. Whai mai o na alu leo tāwita. Ua nofo I luma o Iova. Le whalonga I upo tangata I loa ngā awa I le tua ona o whaamanuianga ua whaia le tua I lona o langa malona ainga. Mai mai lo tala tāwita. O ai iau nei, o ai fo I lo ainga, ina ua e whao o mai I a te au I le nei aso. Mai e ka ua ke le mele nei. E whatamau ainga e le tua, whaamamalu e le tua. Ai ngai loa e tāwita wha maua lalo. Ki lo le mele o le tau whaasei. O le kau whaasei o le mele o le mamalu ma le whaaeaina. A e le loa le source. Po le pongai o le mamalu ma le whaaeaina pea o ngā sikia o I se mea. A e le loa o ngā e whawhitai I le tua I le mele ngā. Ki lo le mea o ia te oe. O le waweia o ngā koe se le melea o le whaaeainga ma le whaamanuianga mai le tua. So le upula mo o le aso le nei. Whai mai le matua mana tu natu I lona anga le lei. A whai whaamanuia o le tua mana tu natu lo loto ma I loa o na whawhitai I le tua. Le tua whawhitai la mau mea mātou te maua whaonga ana mai we e whaonga I nai o mātou o langa mea lofa o e whawai I o whaamanuianga o mafua mai I te oe. I fo ia tupea le vi inga ma le whawhitai I te oe. On olo suafa Yesu. Amen. Nalai na timu ia ile ala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu utu le malaiva alele E fawile va aine I fale tetele Ole mautonu lo ufatuanga tete Wana oa unei ua saulo ufefe Taulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a une
ua onga e fau masolo yo mo onga e fai si mamao si o ainga tafia vaveo o atumo se tau saminga o fa ata fai leve vela o le la wa mu o vai leve vela o le ta ele ai se senemo se passe uana o une ile tonga va hoteli Saulo uma fau fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ia fa o e te talia na o supo ile moa na sau sei amole tau singa ole whanau nangalola ufangu vai ile lau wale mau tonhulo ma fau se va a fangota ua o langona hina na o vala au ilo umatelaina wa o le mapeta u emativa e alola u foe ai mana tuaina Saulo uma fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ni hafa o e te tali lele ni hafa o e te talia Saulo uma fau ile Samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyo lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ia fa o e te talia Ia fa o e te talia une 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 Se fong malina vania tolo ele rivango la ole Samaria angalele le Samaria le sa so soniste malo foi le no so fa ele sia wali pasia to yai au tafa ya foi de kana foi le tamati tulonga le la le me se so soni eva mat yo tanga tonu is Samaria ya en to fi ni Samaria o afo o tau mafuta i le nei vai tau
o e fu se Samaria o se Samaria le va tinha tu le sunga le fai ya pasta la fai le coppa il porgalambe o le arento leola e mo i tanto le rifo i vainga o le a woti mo se si fa ponga demi masani ila so ata pe tanto o lia ila lofo le tua a whaialo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le talo fa voucher ua whaingofi ai a inga i New Zealand, Australia ma Amerika. O le tutongi whaatau ia a Liki Wholesale, Farmer Joe, Frankie's, Bluebird, ma le tele o whalaoloi upolu ma Savai. O ma whaiona tongi ai leu tuina o tāwale i Pampenisini e tole foi whangalii, Savalalo ma Fasto Uta. Whapea amatanga petrol station i Salelolonga ma Lalo Malava. Lafo nei lo se talo fa voucher mo loa inga i Samoa i le Pacific40.com. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Radio Samoa Tasilima i Batolu Amo Alawa toi se fulu lima minuto lo toi tala le tula e lua ya ta fulu lua on toi abdan tu lo ta tu tala e vai fu we pe le fa funga tia i le tula e tasi le no funga da tu ta prenda le sunga ya se uli mla le fi awa lava le longo puili o lo to pa ia ma lo o to maluri sine o fa linga ma fa silsilanga o lo to no mai lo fisa o le ta tu wala leo e pela bona masinia ia so tasi ia e mo antu lava le tanto fa silsilanga mo tanto tusi nei o le vau filifili male songa a wuringa lo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi e mo so lo minga o le vau filifili e mo wai fa le pengo sa mo i sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o sa mo o nga upu o le matafa yo le matai le fingo fa le lave pe yo fa i puiponga ma liu le o siusingo ainga ve sila fa inga o Paolo o si fa alo fa langingo e kale sia e ma le tele o nganga o fa alo longa fitu se fulu dala le tap na le official le Radio Samoa e le tolu pan tolu ono hobo avenue manako nei e mawan tuai so tusi morisi fa mtalanga vala awane e ale lua no lua tasi lima i tolu lua no lua tasi lima i tolu i taimi fainga wenga ai le o le taimi fo i lele wala i masisi ke fiu e ke vidi mai le si italiano a fai te lei lunga la penga te fa i langi e mwheo rea nga i le shop Radio Samoa.co.nz shop Radio Samoa.co.nz e maua tuai ia saua lo minga tu sa lava pe mau se no fanga te lalai e po tu mau fo le ma fai ona la fo atu ile va lele va tangi Suafa Marina e Leone Sa i sale la valu le motele i sala fai. Tulona ia o pa ia sa utua fafafa Samoa, o pa ia le popo mau pae le solo, o pa ia mai le vavawe o le faa vavau, no antu lava faa tini o tausala. Au le nei faa linga i le faa no lava malanganga maa walalo, e faa sino tonu lava mo i lanto, o lo nofo masilangona pe o lo o mautinoa, pe tau matei na foi, i le finangalo, e yengsona bitanga ma sona sootanga, i le Suafa Marina, i Leone Sa i sale la valu. O lo yei fa maunga mai Peritania le sootanga i le Suafa,
o le a whai ai se tātou mautanga i le aso to nai aso lusfulua o Februari i le whalesama mona i le tuantusi o le whawha ono Great South Road i Papa Toi Toi. A whio mai sa ili lau ngafa malau wha sirumanga tālo sia i an tātou whilo i ai le alofo le tua. Wha malamole manatua mai sau light plate mo le tātou i puti. Morisi wha mtalanga wha malamole wha msautai numero le telefoni o le olua tasi, lua tasi tolu, 514. Olua tasi, lua tasi tolu, 514. Ma le wha aloanu tele, o lo se nia le tātou wha linga le da, Tuyoti muli angatele Marina. O le isi tātou wha silisilanga, mo le afio anga o Moataa. O le antou ia le fiso mo na lau iau pa ia sausaunga tā Samoa. O le nei wha silisilanga e wha sinotonu i le maafutanga, a alo matama whanau o Moataa i au kilani nei, wha peni o mātou Paulo maululunga, mātou te maluai so se tafa o le kilope, tulou lava. O lava tonuina le tātou fontanga i le asto na nei asa se 15 o Februari, i le se fululua i le awauli i le nofuanga masani o le PIPC i Papa Toi Toi. E vala au whaaloalo toi fo ia i lantou uma santa alo le nei kalapu la kapia mo tai Samoa ma au kilani nei. O lo alalama papa au i au kilani i na ia tātou awai le rei fōno tanga. A wale wha moe moe le tātou kalapu la kapia Samoa ai tāua tele lo awe mai e whaali so fina ngalo. Tāla soifua i le nofa malanga leo le tua, taita i atu iailo o tau soifua i le aso ma mana tua mai lau le si tala. Morisi whaamtalanga whaapsoti mai a tātou numera nei o le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Po le olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Mana tuala do whanga e whaiai o le PIPC Papa Toi Toi, valu se fulu va pa valu lua Wiley Road. Wa tangelo se ni le fasi silanga tau le da ele lau le ba tanga le fianga o Moataa. Silanga suafa seu tala noa mai le fianga o Eva Ianoa Mai Sisifo. E taipea ia le mamalu o Samoa, iau pa ia le popo mau mamalu Sawo'o. A wahe whaingata o pa ia e le avea mau mamalu e le toa sea, pe o iai se whamatalanga pe le ai. E tu mau lava o pa ia mai le vavau e o i le whaavavau. Ai whaapito au ngafa se whaamatalanga i suli uma o le suafa se utalanoa, o le afio ango Eva Ianoa Mai Sisifo, o loo papa au malala i ni usila nei. E te talo antu malanganga ma walalo i suli uma o le suafa se utalanoa, o le afio ango Eva i tutonu ni usila. O le awhaia se tātou talanoanga i le anstona i neia so se 15 o Februari i le tulai lua i le awauli i le tuatusi lea o le valu Cartmel Avenue i Messi Aukilani Sisifo. Valu Cartmel Avenue i Aukilani Sisifo. O le mata upu e fi talanoina o le sa ilia leo se tasi e tausia si o tātou ainga i Samoa. Mo le silafia ua lewa ona tu ua le ainga e le tofa ia se utalanoa fantia ua fa ilangi le tuli ngasia. O lea fo i ele o maua se fa matalanga e le tofa ia se utalanoa si tue. O le mea lea ua te talo antuai i lo o tau mamalu, a fifio mai tala au mai i le nofanga wa ta ua ilunga, o le tuatusi o le Valu Cartmel Avenue i Aukilani Sisifo i nai Messi. Ma o le a le avelo le awe mai, e sui ai se fai unga, o le a tasi ai lo tātu ainga, o na ua vai se unga o tu ua lo tātu ainga, e lei se leo i upo fai o si o tātu a fianga, o Eva ai mai se le tāpu ainga i kāle sia i si o tātu no, wha pēr si o tātu i tū malo. O lo seinia le rei wha silanga tāua, e faulafo Samuelu Samasoni, Pepe Samuelu Kowe faulafo, ma Olive Samuelu Seu Talanoa. Morisi wha mtalanga, wha sotai le olua tasi, o valu fitu tolu, fitu lima, valu o.
o lua tasi o valu fitu tolu fitu lima valu o whaafitai. Silanga mo le mafutanga le fio anga o falea lupo. Mapuia i le to'o ai lepa i le foe e peo le futalenga ia manono. O maite nei le tisa ma walanga foi le ngalu fuli fao. Aia e i le ti ai foi le nonu. E la wala fiso la wala tolo e ala tasi le maunga iolo. Tulong na lava. E mātou te whaase salan tuai ma le ava tele ma le wingao. E le mafutanga si o mātou a fio anga o falea lupo. O le pa ia lava lea wale fio au vaa o le tupu wha nofo. Wha pele usoli. A fio alo sina wha pele ma upua na whanua. Le matua tainane lo tātou toa wha. Masili la ei. Wha pele ma malu le tāpo inga tasi ia Samoa. Mātou te wha pea tuai. O le ato usuia le whilo inga a le tātou mafutanga i le aso se fulu maleono o Februari lua whelo lima o le asa asau nei. I le no whanga masani Glen Eden, to atusi o le lua fulu Westwood Hall Street, i le Julai lima i le fiafi. Morisi whaamtalanga, whaapsota i mai, i a tātou numera nei. O le olua tasi, o valu o noiva, fa. O lua tasi, o valu o noiva, fa. Po le olua o, fa valu o no. To alo tasi, o lua o, fa valu o no tolu. Tasi lima tolu. O lua o, fa valu ono tolu, tasi lima o. Pole o lua tasi, o lua ono iwa, lua ono. O lua tasi, o lua ono iwa, lua ono. Fa taiolo senia, ele tai fono male lau. Mala tanto faalinga mulimuli, faalinga la ia iselo fia awaya. Whanau Community Lunch. Sumaila sa neia sa sfuluono Februari ile Riversdale Reserve i Avondale. Ile se fululua ile awolianga ile fa ile fiafi. No fuanga le da o le Riversdale Reserve i Avondale. Ma ile se fululua ile awolianga ile fa ile fiafi. O le atufa fuai tau mafutanga ile aise tuto. Yoe, kafi online. E tufaina ticket i le aso. E mo miele tau au mai o lau ticket e mau ai lau pusa mea ai po le food parcel. A le eise ticket, e lona winga e te mata fua. Ista no pusa mea ai. Ia mai na o le tasi le ticket ale ainga. One ticket per household. Longo umau aina ai. Longo umau ainga mawo. Mole di fa moi mātango fie. E mawai se fe so swani ma de tua le sa so nei se fululuanga i le fai le fiafi to leia ma le umoltona e tanto e o le lotu ta le valu to na i le iva ya kai ful kasi ure vonga uma ya tanto ia wa fie to sanga i te le ya lo sfarsa ya lunge ya le sa so ngi le loku fa mo o le vonga fa ka di mesiko inga pe ki ko ongo wa fia ala ake yawa pa se foi le amrea e de no lo wa unka e de no lo wa pa ye ma lo wa le fio o sforza na ale na ele to hanu le lotu origina un tanto facci si langa le un mai le official radio samo o le aso vorile azoni o le Valentine's Day le ga ku ki pisha ya ko so no fa longo station la le la sunafia o whanau atu, e whamerikana nganga o kamanga, tōt, o la ua umanga o kala ke ufunga la ap, e whamerikana le sheri, tōt, e fia nana kam, mamang kule uki ka mau ai ngau niusila, a whanau ngaku, ma ile ani ila kiki, e ra ua mga place loka, e fia rakau, o la mea kau anga rakau, e whamerikana la o kamanga whenanga o kam, ngau singa lua se la ukala la ya lua. Kero ko ki ana vera ko avare le kimia me e lo se la ka la ya lu ke ufunga la ya ngi ke o se mali u pe ai de yuma ngar kan o ko fa no ngo ko e wa mangu me fa ping e ka ka wanga ye songa ai o longa ai da
o le mea ka o le tina. Ioi, o le masangi ka kou, ngale le Broncos, ka io ele o whavauna, o le avure ngole whare ingana ka io le Sky City. Ia le ngā kongua, Evelina's Takeaway, ia male mea ngā ngā o Ulu Tours Takeaway. Ia po le tui sa mau Takeaway. E pāla o Valentine le ulu pua whamai. Ia, ua kase via. Got a girl, me, oh my. They got a girl, all the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Santa got real haptic fun on the bayou. They put dope, found dope, waves is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry. Take guitar, feel for jar and the game. Santa got real epic fun on the bayou. From town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, what you do? Santa the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fairly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the game. Santa got real happy fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for jar and the game. Santa got real happy fun on the bayou. Santa got real happy fun on the bayou. Santa got real happy fun on the bayou. Ia whaatalo whaatu whangamole nei tula o le uli whaamalo o te tapo inga le tinu. Ia wafo i se vainga I tala mole nei aso malo whaafonga mai. Mo taltumua po fuanga mo se ma fa manatu mo fanu tanu ele o failonga ina I puke kohe so tanga le va taina male kuki ele te tawana tafia ta longa fautuanga le champina le Super Bowl Jordan mailata I tupulanga talvo Pasifika a wore fefe tofu sami ma wao le au e fa fonga mai el falo telino ni tala o fuanga faustia se ma fa manatu mo tunga ma wele ni ngo o yai fanu tanu I puke kohe o kilani saute o amtaina I talanoa ngā whanau ia po ai ngā Māori. O ia tunga mauele o whailunga ina o le tele o pepe Māori. O umi tele o nā vema whati ngā. I le tō tele o tangata I no fuanga I tua ia o kilani sauke e peona lipu tia le Local Democracy Reporting. E lima tau a whianga lau tele o la whaia e amtaina e a inga o I la tau o lango mau I nei tunga mau e lo whailunga ina. Wa fuafo ina e amtaina le masina nei e peona sa ilia ini manatu I te mawha manatu. O le whai unga fausia se ma whamanatu sa whai e tubula mai. I le lo mia ino le tus whai tau a Dr. Robert Bartholomew. O le wafe ma le lua se fulu. Le sa whai lo ai o le ai se Māori e whatangina. Po le no Māori allowed. E peona whamatala I tala anga o le whai longa lanu I puke koe. So o nei ma se porokalame whaatale tele noa po le documentary I le ingoa lawale e tasi. I le porokalame whaamatale tala sa whai o le whasa ino tungta Māori. E le whaonga ino whale le tā ua po toi. Ma vai ese whale tifanga ma vai tā ele mo tā elenga.
amaro si e tu ai ave no foi papalangi tono pasi wa fa sama ia onga mai la fe se lau luas fulu se ia uria le vai tu sanga la fe se lau on fulu o tamaiti sa fanola mai fa mai o le misela diphtheria televivini mai tuberculosis ta lango mau itunga mau ele o fa ilo gaina o le fonu tanga mo tanga telo tele mo se ma fa nanti sta am te faile le so forele to wai o tau tino le pāne mia Christopher Luxon. E tele se ngā lua ngai au i le malo na whai ele mai ai o le whai ki tio le nongolango i le whai ngā malo. O iei nei, i ni whaalinga o langona. O whaalinga o langona e lua muli nei le Taxpayers Union Korea, ma le One News Varian Polls o whailo ai. O le ama whai avanga whai le tuanga vali, po i tuanga ia, o na latu whaavaina se whai ngā malo so whatasi. O le tai ulo le Labour Chris Hipkins o wha popo fo i lona langoina i le avea ma se pārimia. Ta whaari ai election, o le ungo ne whaari ngolangona o se whailo le o le tūlanga o iai le whaalongona o tangata kiwi. Mai e tā ua fo i o whita iai tangata ma le vai teimo le whewheu o te mao ainga maua. Maua mana na o ai le whainga malo e fo ia le tūlanga mo i la tau. O te ena ko election is te tāpanga mo ia Hipkins mo David Seymour e ave sea mai ma le kāpeneta. O le tāpanga Hipkins mo le tai o le pātia le acte ave sales to mean start. So wailo na tau whai e ave le tāwale o le sipi i le stepu o le pāle mene i le asona nafu. I se sa ini ngā tūpe au no le mas whatananga a le fofonga talai o le mota. O se mawhine o sa iei mōrianga o le ava malosi ma le ave tāwale whatamala tau le whano le ola. O se taule alea ina ua palasi i lalo mai lunga o le whale o le tāwale Napier i le solusu fito te sema tua whema le lufa. O Riff Potter. E tosu to sanga sa tie lunga o se wha malu lunga o le whale o le tāwale mai marewa i le teimi sa palasi i lalo lunga o le tele i mga alo Nuffield Avenue. Wharia leo ka latu sa i se mawhine luas mal to sanga i Napier le asona nafi i le sotanga ma le whale velave. O iei le wha moe le atu lai lumo le wha mastonga wha i tumano i Napier i le aso luas fulu o le masina nei o Februari. O le sotanga sa ina mala kukiere te tau na wha au i lawe ina ai pe tau fia mai i se isa tunu ulo na tolu mo se whainga paanga. O le tūranga le nasa wha alia e le siuso upo le matanga alunga mata upo le vai whafo saina kuo Jangun. A o wha ailoa e ta o ti te ero tonga i le luso le latu tu tununga i le pāremia Mark Brown. I le tali vesili ma le vai ngotala le Associate Press i winga i atmalunga o le mano di sila e tu se male asi singa Brown i saina le vazonei. Ta whaaria e kuo, o le atu uki, o se pāanga whapitoa saina i le Pasifika, sauke. Ta e whaaria i taru mai o na whaavaina so o tanga whaasuia malo i la whewsala uiwe po pitu. O tunu e lua, e whaaloalo leis, tau sia tusa leis, ma sa ilia i ni atina e maasani, ma au sia i unga le lei feo fo inga, ma ngā luenga ngā lue whaatasti i vaenga es ese. Whaaria e kuo, o le tilo saina yani sina mala kuki, o tā o telo ni pāanga ngā lue whaatasti. Ai ui lea, tanga tole tukuki u whaapea male malo di sila, ua lea mau tonu i le leo se whaamani nonga. E tu sai mare whea ngai ngā ua iere whaamoe moe sainia, i le vai asu nei i saina. O le whaaiunga o le vai asu sa malanga tuai Brown, o le sainia o se whea ngai ngā pione e tā uai, o se maarienga i vai ngā tautama o ainga, ma saina. O le tai ulo le pātia le United i lea tukuki, te Ricky Heather, o fua e whaia se te te le se sulfito le masina neo Februari, a sanga te inga Brown. Ta ia longo ile le tori sila e foringa mai o pule tu e Brown i te ngata o le tukuki. O whaapea ne oi o le tai e na te whaia so se mea mana wai. O le isi tamai tai whai puro le tua ngai a le Democratic Party, Tina Brownie, o sa unia a wai le te. O ia ta wai e leo man malama i a Brownie le upu o le whaamaoni. I te alonga o Jordan mai lata sa so soani le awa le Philadelphia Eagles o le manu maro e le Kansas City Chiefs i le Champini o le Super Bowl, i le fastpulu, le lufululua i le aso nafi lea i New Orleans, ma ave ai masilua i tamata alo Australia manu maloai i le Champini. Ta ia longo i le vaenga o fasalalunga, ta whainga tauna i a maoni upu e whaamatala ina i le manu malo mawai. O le whaalua i ai leo na ta alo le Eagles mo le Super Bowl, o le whaalua i fo i leo na ta alo i mailante asu e ngā Champini, i le tausanga lua whemare lufululua, le sa whai ina i fo i le Chiefs. E sa whaate ia ina o whea ngai male au whaili poti le mai ai o le manu malo na nafi. I lona whaari ai, e leini upu e mwhena whaamatali nai lona whaalongona. A petai, sa ia mawhai ono po ina ni nai whautuanga mo tupulanga televou, sa wisiningia.
e tauau lea, e fia whaataitai a te, a patino le i tupulanga mani Pasifika. Ta ia whaari aile wanga o tala le ESPN. A ua fi fefe te umwhai ta alo ta longa, a ua fi fefe le maare lemo, toku sami, ma awa o mai aile au. A wai te ea lawa ilunga mai so semea, e te manao e te fia whaia. E to tolu isi tamata alo Australia sa ta alo momo ele Super Bowl, isi au i Amerika, ai o mai lata, ua avea masi ua i tama e Australia, ua manu malo ai. E ulava o leisi tama Australia i a Tracy Williams, e iaisa na mamma o le manu malo ele Super Bowl, i lau tele le Seattle Seahawks. Ma manu malo ele lua fe masu marfa, e pitai, e le ika alo ai le tausanga atoa, ono se manua le tuli vai. Ai o mai lanta e lusul fit tausanga sa whanau Bankstown, mai ono matu sa moa mai ni tila nei. Tami ia tele ilan ta alo le tūlanga sa tamapu e pui pui por offensive linesman. A whaari ai le tamata alo mua le NFL, whastala lawa le televisa le ESPN, Louis Riddick. Tale ai mas e se sao ia mai lata, wa peo le maasina sa sulu ilo na poloka ina uma o tama. Tusi ai le lo minga ale The Guardian, o le ta alo e le whaavai vai mai lata e lua tisma le o tono mita le maulunga, e lau ono sma le ono kilo kalamo le mamafa, i le pui pui pui. Sa whaatanga i le Eagles i le mau o le telo taimi, e tama wai le whang malo o le latu ta alo. O le ese alo whanga e alo i aile la kapia New Zealand ai am teina se ngā yoinga whaale tūla whono whaastanga ri company i le kelope ale ine os. E tusai ma se tūlanga e peo na tā uai o le solia o le marienga mo le langolanga po le sponsorship agreement breach. I se whaamtalanga te sia sa tu uinatu le le New Zealand. Lo tua ia ele la kapini sila ia le company e ona ina le billionaire o Britannia Sir Jim Ratcliffe o fa mutalia le lato fe ngai ngalango mo le ona tausanga sa amteina i le lua fe male lufurulua ta wai o le fia ia le kapini sila ona le solia le company ia lana malia mo le lango la tumai nei e le tutongi na lava lana lua i baanga o tupere tongi mo le lango o le lua fe male lufurulima o fa ma ni ia lana fa unga fa ke ese mo na tausanga a mole ono tausanga o le whengainga. E toi tolu tausanga le toi o le whengainga ai o le usava li ese lea company. E le uti ta i mole ta i o le ola kapia le Harrigan te piona lato firfi dei kap te ne toa wha. O le lato wha to sino le tamana sanga o le supa la kapi pastika o le neitu sanga. I lalo le wha tonga fau e piona ta utino ai ar whaia onga Clark Laidlaw e SS. O se iso a kapu o moa, Duplessis Karifi, Billy Brockner, ai po Brad Shields, o le a kaptini ina le au i talonga mua le Soforelia Mara Crusaders i Kalestete. I le whaamatalanga le Hurricanes a whaamatuina, o tamata alo e tō whauwhiflia o ni ngā Kaitiaki, The Guardians, o ni leo ia, i ne ia mautino ai le puipuia, whaolola, o ne marosi le lato siostio mianga. Ta wai, o le tō whao leo, o le lato taua lea, o lo lato fasina manga foi le mo le ulina o lato tangata o le ngata i lunga o le malae ai o pafo ma le malae mo le puipuia o le siostio mianga o le au manuele ne aso pile mutu tauma so i foia Ua mawhai ona awina atu tala o le tau ona o le langolango mai a le Finance Direct Bili loa api i le ovalu selau tolu iwa ono Fatalo fatu o lau tala ne o le tau mo le soma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e maa tele ina le lewi ingo le tau, se ibanga na aina i timo to ulu i le awa uli, ma le afiafi, e onu le mafati munga mai maa losi le emo o wila mapani. E angi maa losi mai sa vili, ma o le afalongo ina le angi maa li mai saute si sifuanga i atu le afiafi. Pevela fama wina i los fulu ono tikeri, ma le maa lulua se fulu ono tikeri. O le angoto ifo le la i le afiafi ananei, i le luas fulu tolu minute te ai le tulai valu. Mo le aso atai au le ale lewi ingo le tau e angi malosi mai sa vili mai sa e fa solo ina angi marie mai mo se taimi i le awa uli ma le afiafi. Bevela o le aiai e losu fitu tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le ao soa e le la i le tai awa tai au i le toes fulu tolo minute i le tu lai fitu ma o le angoto i le luas fulu lua minute te ai le tu lai valu i le afiafi. Lau tala nao le tau mo le so ma le aso tai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu.
Oh no. Feel it for no I tell mai. Oh no. No fight it till me ane yengolo mai. Oh no. Oh no. E a fua mai maunga me sao falongo ai. E a fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ai a fua me oile bele me na o momo o ai. E pe ofisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa na o alofa nei. Awa ele ai na vocês o tu salilo la le lei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e o le matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa ta su e ni manu fe ai fo le mili wa wa ngotolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le lei ma fala. Na o fi to fo le matango fi e ma salo ai wa ngalo sunga le fai ngo fi wa wa o wi lo le lei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la o le tu mai. Wala vai o pule oela o bele pete musu. Awa le fua e te lulu e leto e fua mai. Le fua e te lulu e valea I lo ulu. Se sabini angi mai ta umai. Oh no. Se he de bosse te, na o le kufi sidi o le mafau fau. Pi ia mau ki a oe pou ke wha a kau kau. O o mo o bia se fuala au. O mai kalamanga se walu, se ko ai mangaku. Whainga kawa e alu, ai ku umai o au. O umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu. Ka ika wawa lea, fia maua o se ea. Fia maua se suinga o lea, lofa wha a pea. O lo au le lei ua a lea mamika mikanga. Pei o se moli ua susulu mai le ava. Se wha fea o mai o oe le pele, pela pe masele. Vai kikiri mahawa, kafi e se ai umaleanga. E ku mangile lei, ka lela wasi sila I le kele o mase. Lilo I le langi, mo se fe sosoangi. E maua mai le kali pe ai afu ma e kangi. Le ei se whai ka o ngā whamala mala ma. Whai mai ti o lofa ngei, o lofa ngā. Aia! Se savini angi mai ta umai. Oh no. Mali now, so you leave or Mr. T, BNB Tanai, Lady Vangola, Woli, Olivia, Wafagina, Lofani, or Lofanda, Via Joyful, Tanto, Pulgalam Solo, Olivia, Woli Villa, Orlea, Solua, Sutasi, Olivia Masido, February, Lua, Filo, Lima, Tayanto, Ilasunga Yasi, Lumala, Leafy, more Tanto, Dalai Bear of Fungajila, True, Lady for Ivanga, Orlea, so. Malo le ngai we malo foi le on sai a felo to ma futa mai wa mai o le dia so lo wa mi sa foi ngia so yo e la nga mi ki pisi ai se pisi le la pisi e po se pisi fa pisi o le no foi to na ne o le wa wi de mai le fidanga lo le tanto lo ye sili Samoa ile tulanga pe o tau fiai le sunga le li lawyer ya le antola San Jerry Brunt ya ma lela o tuinatu ya le tush ngai ile official le lawyer sili o le tulu o Solomon e fe sili ngai ia fa matalanga ile mafua anga wala yo tau fia ma le mafai ai ona board le vale ia pe kilia mai le malava le anga I lunga le vale ia le sa ave ma fa masino ulu pe o io o fa masino ulu na le fo ole sa ilinga sto sala al Pacifica le fa ye Solomona I le fa ngol vea so le se me vai today ole o fa ilo mai le official le palemia le tomi tai palemia o Samoa
ia le lantou talosaga nai pei ona tuuinatu le i le vā o le ofisa o le lo i sili leo le tatou malo i Samoa ia ma le lo i sili na a le atulu o le atu Solomona talalata mai nai pei ona awina mai ia awalawa le nofusi le fia le tatou tulu ia o awala io mea e tatou te uia ia po le alawa le tūlanga voi le fevesi ia i tatou ilunga o penga ta wha ilang e iei le wha upunga wha Peritania o le meka o le official channels i le vā o le simalo anga i le simalo e fiso ta iai e le official leo le lo yesili e Samoa ma le official le lo yesili a le antunu o Solomona ia sika ko wha kanira po le se talamai i le mafuanga na paule wha tala le no tau maua tuitu pa mai on tamai tai wha masino mai le antunu o tonga lewa tu va e se mai ma Solomon o ia kongwara ngā lenga whaira stop notice o a mafuanga ia ka kiri roe ka ika ia poanga mafuanga anga paua le organga issue le stop notice ai alu ese mai ma le Solomon e se vi ko nga me va pe e se ka ko whakari pe tātou po le atu langa o le a o tiele mta ia pe ona ta o se temi o solo o le wi fa mo le so anta o le atu wa ile antou ia le Solomon na ia antu e lo tātou tru i Samoa i lunga leo le va lele a le company va lele o le Fiji Airways o talavantu tringa ia so alo se tu mua mea ma lo le soifu manuia ia ma le langi mantafi le dei foi vaenga le asole e se ko nga vela le usau ia tanto e o for con o manco e continenta e pe wa ka fa vela foi ia le ngi vaenga le awu ia ko fiu fa ka di meia longo wing o warusa o ke se o fa malu kasi se shampoo o se swimming pool o ko isa wela ia le Kia ora North Shore, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of March 2025, you no longer need bin tags in North Shore. Simply roll your bin to the curbside by 7 a.m. on your Auckland Council Bin Day. Search bin tags to find out more. All together, Auckland. A whaialo sa ili sea o ngā a Matamolo Walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Take me Oceania, ma Peritania. Loma e maesa ilimalo, o Samoa ia sa oloto, tamasese, o malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le toloto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongisa, ile vao esa ili otama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iguleo. Ele pule
Ele toe pulea o e ni papalangi tu mau pe mamatala nei whapongi sa o mata seiva ai le whakolone na lava e whai tu la fono uma mai malo au whatasi se o ai a inga na whai e papalangi e tele lava ina whetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuu ua taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenei ale alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Sabumali now Reverend Fa'alafi Tele Falfantu e Naria Lawaki Elangona Persio Leo. Eva vai 24 tanto polkalame fanga solo ina walus fulmale ona medu tu te nele July lua tali ala tanto so inga mara fianga ya lilo mayava maina vai le suyo lo tanto wala leo po animena tupu sa mo ile nava yaso ilona fai uma se yo mai lava ile nei temi olea wo ya wale van tone tono la tavan it's a sound ni tano piki mai sia fana ule tu wa yo onga ua makua a sa vale ale la le mele wo ye ya fa pe te sa vali fa ile le so pu lo pe fa ile so fa man so nga so la fa pe ni ya nga imo me o askurim ya me mera o ais polok ko mama ye nei fa na fu ile le fali pe fa ko ko se me nga e lancha yang ile o i ko inga aso va peng se eselo misia e le vai ki polo ga ko isamo te wantu ile me fa anta le vai ti polo e te wantu taulanga ya pia fe o tamiti mafangu vai o lo ia vai ti polo te leiro pe va fe nga momongo ia la ko vai ki polo Beta Drive Doctors ile taulanga fa tau I mangele fa Pierre Monroe o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui o le fana witi o tui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tau sanga malunga atu fa pe ma tui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Monroe e taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics A whaialo sa ili sea o ngā mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute.
e toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. If you feel mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pasene ua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu fo ile whaonga ina. E te whaonga ina i so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e awhetala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhaiora pikila taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu fo ile whaletari malo o lo e wha mautu ai. Ai inga whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asi i Samoa. Hey! Oh no, Samoa, la le basa, la le, oe inu o le basa. Tell
Fa'a mole mole so te filo malu. Ole tu feel te ne samo ya mala mala male ta ngale sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngatala vo ine ya so kasi mana ufa ali ali manu ya ti le fa samo na ole nanu fa mole mole so te filo malu now ya e ma wale poto sili awane ya ona olo lua ia sili lo loto.
loa ai o alua e mawha tali tali la upasi watu mule pasi le se avanoa o usa vali vali loa so solo watua let's see your pasi o fa afoe mai ela uhani hani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala. Se afatala etu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usa vali vali loa so solo matua let's see your pasi o fa afoe mai ela uhani hani hani se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala watu mule pasi le se avanoa o usa vali vali loa so solo matua let's see your pasi ofa afoe mai ela uhani hani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala. Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la.
marketplace. Molly's the singer in the band. This my sister Molly, girl, I like girl face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ia e whātutu atu so o manatu.
Nisi o whaawiwianga sui whawhiloi le rewhaing o lea wolianga i atu mātua e piki le whana wa aonga i le tu o ia aonga se te mele o toi mau le utoi se fulu minute o na tāleo le tu lain tolu le reifo i vaenga o lea woli. Pe ona uta o ste miu o sola o lea wa sauri mele fionga ia lilu ma yava mai na vai le sui o le tātu wala leo o lo o ngalue puno wa i mei tono sa moa. Le reifo i vaenga o lea so ia wale longa pui li o lo tupa ia ma lo uto malu ia wha talo whantu loa lilu ma yava ma lo le fai o le fai vai, ma lo fui le on sai tiute, ma fai va lo fili ma o le neia solua, va vele alua so le ni masina ia, e o antu le fai unga le tau aso fa to le Valentine, ia ua afa fo i le masina la tau, ma lo le fai o le fai va, ma lo le tau antai. Talo fafonga mua fa talo fafo e se tatu o tunu o mai moina le nei por kalame le o le nei o le asolua le lo famaleanga le o le tua malo le tawa tai malo fo i le ngā rue mai sol tapo i ngā nai tinam ta mama tua fa pe fo i ia feo i o le tala le o lo no manui le tua wasa manui o se tatu o tunu i samo nei ia o lo o soifua manui lava se tatu o tunu o lo o solonga manuia mea umai le lofa o le atua, ia whiangai fwoi ma a o onga whanau, e sei o ngā luenga, e le ngata fwoi lea ia o a inga ia lato mtafa ioi, e pei o na masani ai wa a mata tau sanga ia ma wha ngā solo fwoi por kalame mo le nei tau sanga luafe luas fulma lima, a malo lava, i le nei fwoi a o li mata no fie. Tātou te tau whai wha malo lava lilo malo le tau tua ia malo fwoi le o na sai, o a mai le timu ia o tau ina, o mātou, soli. Ka ilo fo le kove vela pe mo le ma kove vela sia le wa ye le kimbergi wa tau mawal tulanga felele wa tau wal watu timu e mo ia ai pe wa umia le va o le aso ia fatu atau ia sina ma ulu le fatu ama wa nei wanga ai wa sulu mata ngo fie le mata le la ia ma vela fo la o lo ma fo ma tau tulanga na o le awa ia ma le tulanga vela fo le o le tau ia e ona o le tūlanga o lava lo wha asori solo maari e mai lava suinga o le tau o isi fo e mea pe o vave aso ai o le tau lea sa tau ona i te sema ia le wo o mai a Januari ia pe ia o ka uova ai kau fo i ai o lo titilo na ia i le tūlanga fo le lo le vivela ia o le tau ia no le tatou te le piliota lava o le wet season a wai pe o tau vaenga i o tau e lua le tatou tunu o le tau matutu ma le tau susu ia o le olo ia i lava sa mo e vai tau fo ilele e pe ana fa ni me fo e inisio o tinama tama matua ia o aperila umalo aperila ia ona fa pelo le ia o umale vai tau fama matang ia matimunga ia fa so solo to a me la le wingi o fo ia isi masi no tau sangal tau ale tas o winga ia o le suia ingal tau tatu ia nei o Whapena lava o na maua nei wanga i ni steimi ia o suluma na ia le lani taimi nei whonga mua. Le ia, ma lo le tauantai, ma lo foi le on sai pe o lo tau o le makua vevela o mātou i le nei masino fe puari. Ia, ai wile, ia la tātou tala mea wha solo walewa na wha tali mai le tātou turu, ia ka u, ia pōwhia ea lenga nga ia i su e me ingi kala. Ia wale longa puia li o le lātou pa ia ma le lātou man. Ai longa na mausa malo, longa le i lilo i le pola stona ia mala sali le tali ngā. O le tamwhinga foi o le alo le tātou uturo, le tau sala o Samoa, sa i ringa le tau sala o le Pasifika o. Ia, e whapena lava ngā tapua inga, ai mai se lava pe a whai e le tūlanga foi le lole, masi i ni tama whanau asu tātou atunu isi wha moe, ia e o foi la kapila to o le Miss Pacific Islands e pe ona ia ile la le o le Pacifica i lona sa ili o tamaita ia o le ua maumalo ai le tatou tama whanau ia ai o le tūlanga e pe ona e ta ua oi ele imo moe kapo i ka angale umalele ia le tau vanga na po ele ta oto i lalu awo o mai le asa Lo no inga na nta onto tu lava e langa lo i lunga malwhainga o le wow Nā ta o tatua i lalo e langa lo malmatau a inga e o le misa, whai mai. Ngō wholola o e whai ni mea ai wawa e lai leanga ke lo amiu. Whai mai ngō whola o e mako le mako momoe lau aka nga po, leo ke aka i mea a host for ia Solomona. Ia matama pesi, mantua e o tatou tau vanga ine, ia e matua maanga ia whanga solonga, ia i whawhiwhianga tau ai,
vape le whaangaioina ia e pe ia tūlanga e se fo isol mona ia malatou tau mawhainga napo ia e pe o kama pese ala ia o mai runga le stage le alu el maka o mātou mala o whanau teine to lua na moe leo le stotas ai whai a maa ua ma le skokas o malo le asola rola o kinge ko kasi ngan misa ai whai mai mam ke rola oi mo fo rola oi sa kakako ua mam o le matua le anga na to inga mea ai paule mea e umale asali i fonga mua ele uma tala o le langona fia i le vaai i le matango fia o le tamu whainga se tatou tama whanau teine pe o le fionga ia le sunga ia li tara ia na whapena ona maumalo mai le fo ipale o le tatou Pasifika o lona winga ia o le saunga la ngā le maalosi o le fiafianga na nga mawhainga whaisi mea uma le asa Mari. ai fai o le au papakiu ia nga papakiu le vevesi ai nei ali i fonga mua ia o nga mea ia o le taulia wa o te ilo ia o le wa fo i mai al tatou tamaita i mare pale o le Pasifika Malo vapta. No filmanto fono na leila. O ye ya le tulanga fo ile wa mata na mata o fela fo ingo upu. E te walu ko falonga ku. Soli la vo wala vea ko e stasio tamali i o le tanto. Tru o ye fo o se li iloia. Ia le fon tam fo ye tu ye le tai ona leila. Ia le lana ta wa mai lungo tu singa i penga ta fa ila. Wa ye le meta o le stop notice. Ia po le tu si ta o fi fo ile. E tau fia e lo na luantu i le malaiva le lema mawhaila na siaki. Ai le tu va e se mai ma Solomon na langa i antu i sam. La se tūlanga i e lo si le fia i le mta puli. ia sawa va aia peina au mai mua o te lol fasalanga mua na au mai ai le ai ni vai fo i ol fasalanga na au mai ele media le University of Samoa ele i ai se source ele ta wa mai po aina ta wa mai tala ai sa ia i lunga tatou penga ta whailangi le taimila vale o le tai au ia sa o mawanga loa le ma ova ai whasalanga lea o kangoloa message ia le fionga le a tawarsa io e whaailoa mai po o e moni whamtalanga lea o iei se mea o tupu ia te ia ai le itali mai lava e o mai taimi nei le itali mai a lea la pe a ma le sefulu i le lua sefulu minute talu ai mo uva ai atu i le whaasalaunga le sau mai lunga o le tatou lau tusi le tatou malo e so ta inga fo ia i lunga o le tatou Facebook ia lea o lo au mai ai ia le whaamatalanga i whaapea o lo tau mawhai atu le tatou malo i le official lo ia Silia Solomona ina ia au mai se whaamatalanga e tusai o le mata upu le o ta uai o lo o iai le tau finga e pei o na tau fia ai ia le fionga le a tau al sa o ia o se tasi o whaamasino sa o latou whaamasino ina le tau vanga le pōlea ia o leo o tau fia e awane i tuwa e se mai masolomona ia a ele o ilo paualanga ele o ilo e tatou pe o le ale mafu anga le tau finga a o leo lo ua o so ta ia tu tatou malo ia ona o le tatou tangata le o tau fia i solomona ia pe i se tulanga wa se fia fo ia fonga mua ia o lai malama ia le tatou malo tulanga o me whapea o leo e so ta ia tu no leo i se whaasea o se tangi wa whaulu mai o le tangata le la alu e se atu o leo i le tangi leo ta atia ma moli mau ia e te tawan tau fia malai valili masani ana isu fo il tatou leo i nei e tulanga whapea mo i lātou e tu wa e se atu aolo iai ia ni mata po le tau fia i nei il tatou atunu e tu sala o tulanga whapena o le ala ele imanino mai po wa iai se tangi ia a o ai fo ina tangi ia wa iai ni mau ia wa mafua i na tau fia ia le fionga le a taua ma whaile tu se tau fia i luna tu wa e se mai le la wata mwhai ati tatou malo e pe o tatou whaasalau ngalo ia lea sa so ta ia tu fo iei se o tatou ala leo ala ata e pe o TV1 ia le fo isa maua na message mai le fionga le a taua pe na send mai lana fi autustusia ia i le tofa mapsua Corey Kyle awa o ia lea sa ia whaalawlawina i lunga o le social media i le tai awana leila ia tustusinga o le fi autustusia lea le fionga le a taua sa tuina mai le latou fo i le tio whaasalau
o tātou le sa tamu whai atu. Ia, ai o le malolo po la le tulanga o iei. Au le fwoi na maa ua I nisi o whaasalaunga I pei o le TV1, ia ma le Samoa Observer, sa so tai atu I si ona whalitua. Ia o lae whaapea mai ia le whalitua, o lo o nofo lava ia le fionga le ataua I le Airbnb I Solomona. Ia ile mautale o lo o api ai. Ia ele ise meo whaapole nai, ia au lo tau mwhaila tulanga ia, o lea lawa ia I tonu ala le mata uku. I le vala e tau ona iai, le tulanga whailele o le feso ta isa o atu tatou malo I le malo Solomona. I le tulanga I tulanga I loia, leo, o le a le tulanga wa iel tatou tangata nuu, ia po o le tulanga whapena. Ia o se taimi le wha iloa mai lava ele malo, se taimi ana toi fa awa mai la ia le pe a maua nisi o whamtalanga ia wa foi sila fia le tātou atu nuu mta upu ua tau fia e ona malanga mai le fionga le a tau sa Jerry Brunt. Malo whamtai lilo, ia, e manatu, I le poa lea, ai le I mai a wao, ui anga ule iloa, ui e se mea waka fiu, fo le mea, mai ia o le wa taunu mai ia tongi, ia ngā kūkū wale o le MCO ka wea kua punga I le no state suri. Makau kia I kua ngā me whapea riri. Ioi, peia ona sila fia, ele taua ona I ese maa salu. I tu ai ngā whaai unga o mea umala whape nei. Ai mai se ala tanga maanga a tangata o lo o whito I tonu male o fisa o le male whaatino ina o le tauwanga I polea, whamasino, o scrutineers, o MCs. E le te tau ona I ese tūlanga whapea kuku ai ngoi o mo la amai lalo ile ai, o le whamasino, e whamasino ina, e avatu scrutineers e whaopopo lato maka, o lato palo ta foi, o na avele I lato I lunga I meo lo, ia leo vaenga ia sa host. Ia o lato na le e whaailoa mai ia le tūlanga wa il tau vanga. Ele iai mase mea whapea ngā wakupu I Samoa. A wafo ia matua e vape fo il whanga io ina. A le umangi, ai o ka whalonga koe e sa wai kala nai tua. Ia ai, o le ala whale na whai eila uia tala I lunga al Facebook. E o so ai maa salsalonga I nei tu ai ngā tau vanga whape nei. O le fiu e whakali le kai mea sa weles, e lau mai ele si whai unga. I special awards, ia whakali a ia. Ia sau ia tūlanga o lautongi o tūlanga o tene whaatatat. O le tūlanga nasa e sa o ia, au kele ilo akula le kamela, I le camera. O le nao so I lalo le MC mao so I lunga o le stage I tau whainga o le tūlanga le. Ia, ta ilo iei. Ai, se kako whakati, wa le mela le wo iei. Ma tua le mta upu nei na ma tau tua inga. Tua inga fa mai ma le. Au le la wo o ina maua mai ma le tūlanga le o le stop notice. Ia lo no winga. Wo o le tūlanga whono mta upu le lilo. Wa whai a la si serious. Ona o le wa tau fia le tangata nu o lo tātou tunu. I lea fo ia tunu. Ia wa kau fia ila na ia tau e tu waila tunu e anga ia tu ilona a inga. Ma lona antu nu moni. O lai wha tali mai. Ia se kako whakatkit ka ilo e sofiranga. E si wha tali. Wai tong tali mele malo Solomona. Ili le official lanto loisi. Po le ane mewa len kau fifua ia le iato. Ia, moni, awai. O le ana maa ua le interview mai o le ataua si tama ikilipi ana o le audio na au mai el TV1. Ia o lai maa wai, ia o lai whai mai, e le o maa lama po le al tūlanga le tu. O mea mo fo isa whai le po lea, e le ai masi tūlanga whaapea e pei o tu ua inga ia, na wa ai ia, ma wa ai ma tup. Ia o la fo i whaapea mai, ia wa fia ta, o luas full tau sanga o iai fo ia i lea tūlanga tofi, I tofinga whaapea o le whamasino I tāuvanga. E le ese mea whaapea o tup. Ia, ai, o le tūlanga tonu alna e awan tātou whaatari. Hei pawale o le mea sa whaatari e ia mātou. Whaatari por asitala tātou māloa wa o tātou tangatanu. Ulea o tāu fia I o. E te taula ona I eile e whai el tātou mālo le fe sanga inga male atunu ulea. O fe sanga I lātou I tu o le fsota I atu. Ia ma fsota I mai. Ia, o le alau whaamanino le mai. Ia, ele so upo le tātou mālo. Ia o lea ua fsota I atu I le ofisa lo ia Silia Solomona ina ia mawhai o na tu ina mai se whamatalanga
ia e tusa ai o le mea ua mafua ai ona taofia le afioga le iā taua ia ma le mafai ona malanga mai ia a le taua ai ona o tukuaʻiga ia tatou tele au mai e moʻi o le tatou titilo i le faaseā tele ale o le tamaʻitaʻi faamasinotoga ia e tauala mai lona tuagani ia ai le taea e tatou lea mea seʻi tatou au mai e le faamaoniga lea mai le ofisa loia silia a Solomon po le atonu a le mea lea o loo tupu Lelei, ia o le awhatatia e whapena le mta upu a lilo. Ia se i tātou tali po le ale tūlanga o le ao tia i lea mta upu a le me tau. Ia le aka ke le o whaalonga kua a me o koe li liu le ko whape o koe whaafo i le pale po le a me le a. E le o le tū maua le no matala noa nei ma litar a mo lo si la fia. Ia o le mangui o le malanga mai kai au. o e kalakalangoa foi o e alitara o le mele o e kakou ke lea e fiatala no e alitara ele se meleanga e pe e ma le meanga pe se solo fafango e solo e maka le au kalangoa e alitara ia o le tūlanga le na la whaina uwa aia uia i wa o atu le whainga malanga le na fi Port Vila ia o la watu uwa e se mai mo fiti o lona winga o leo mai malipani ia langa leo o malo ia se kako kenge o ia e man malo ai o leo te i le toi whao so mai o nei mea ia ona o tūranga i taupanga o te le nau tele ia isi tangata i le tūranga lea e o ala tau tamaita ia lai whai mai e ka kauanga siri e ka kauanga ia e whamalmuli o le meo le taupanga e le whapeke alu shua i se mea ia ai o le tūlanga na lewa ia wa e tate wa ai e whamataranga i lunga ia ele o se mea mua lewa tu il nei fo tauanga i loa ai mai se ale Miss Pacific Islands o le fatoa tato suia mai le Miss South Pacific ia ile Miss Pacific Islands ia o le tūlanga fo i o le ala uva oeva ai awa o la uva ai le pona e malo ali tara i lau tiru e matua i le lei a mama na ia mama tangofie throughout the week sa usawa valia fo ile tele o vaenga o le pre-pageant sanga na o tilo a uia iai ma o moli mawina e mama o ale le tomai o li tara e mama o fo ile na tapenanga na iai matua mautua ia ele se fasiringi o le mea o le na famsino ia ai tatou talia pia ni tatou faia ni tala fo ia e umai ia e se foi le mea la ia nga i me vaenga la ia po finga mai ngina ko fa maumanga ai pe ia ona tatou lo o le tūlanga i stop notice e yelo na mafu anga ia la ina tau fil tangata e kakale u fa unang kangi fa te tainga nela no fo pai mala fa wei la fai mar kengela o Australia fa mai lo kengela Australia le la konge klo pase se ke sola mai i loa ngai wa kār se fuluru wa mea nā lan tupu ia so ia sa uwa ai whai mo whanongu ai loa nei el to o lua o la whai o lea la alu la whai se lewa o se fuluru ai leo kusala la kula whai alu ai kua koi ma leo i kafkafa o la whai me mai vai ne wala tulo to o lua e tau fi mai lawa Yoi, o mea whapenga, sa te tupu ia so ia sa uwa ai, koe whaafo i mai lona whai, malolo le mai i, lima lau whanga, ule i maro ko le i, le watangi le ofisa o leo tau fi mai oe le lai sola. Yoi, toi ngā tūlanga na whapena, ia ai tatou tālia pola tala mai Solomona ali i whangmua. Ia, sa le leila, ia, ila uia mai tau, hui le whaatanga tamata i le whaamasino, ia mai le o stangata fui le na lulunga se stage fui le e fa mali uliu ma fa sa wepa ma fa ka longa la wao polonga fong ele e te longo fia le tangata o lai ye le me fui le ta o le confidence ele ngata le confidence ia ai tali mai lava le tangata o matua mala malama a toile ma sa no pe iva sulpa sengelo nga sila fia ile fesili le avatu sa ua makua mari a ko alo kaloko o le winga o la utala o le tele o sui tauma o la fka ngofi ko e ka o mai le fesidi le ava o le mele a lenga ava ku fesidi e manga o mia se kat e anu la to sila ho le le tali al sui tauva mai tonga fa en to ifo o nana tali mai le fesidi ya
Whako a muli kaukalangoa mai i le cultural identity. E kasi ala ukali le meanga. Po o fea ma fea kia rui. E kasi ala mea amaka mai iai. Ia lou wha sino manga. O fea, o tutonu, o lou ai. Sa kaulang wha pia mai. Na amata mailo ui loa male a uinoa au tono le a inga. Wha solo i fwai le a onga whai fea au pole a onga sa. Arua koe kongoa onga i kahale sia. Arua tu tono le universite o la fui ele mole meo le a fui. Mole wha la popokonga fui le la iai. Ko sa la po fere me ka kia rui. O la ua ku mau lota wha sino manga. I to tonu o lota tangata. E a se kani. E ongo alu lau kamar kau wangari i lilo. O ke vai aku la o e kaunga e Mr. Samoa i ska wangani na whai mako. Ia unlikely tara. O le talia li tara i lea po. E le ngata o ia au mai le platform lea o le Miss Pacific Islands. I le tūlanga fo i o le talinga lan fasili. No follow li tara ma au mai ma whaata i ta inga. Au mai malanga research sa whai mea sa tuana i. Au mai ma le fofo o le whawhitau. Usa makua i koa sau a le kalia li tara pa tonua. Wha mei kamich. Ia, o le vaenga tonua na lena. O le vaenga tonua na lena o tau whai tu. While lena mātala noi no o male tau wanga. Ia ai, whai pia koukalanga ai. Wha au lau sau noa ngā litu. O whaafia ngai kalangoa e alita. So le mele iei o e le kalangoa whaakasia leo pe u whaalima e leo whaalongo kule wa e wheme wa e kalangoa. Ia, o le tūlanga na, o la ua tiro, e o whai al tāleni, wa e kofo ka kamala na whamasinonga. Ai lo uloa whale mafu fau, o le kaimi mua le ua play, e se vale ni lunga o le stage o le Miss Pacific Islands. Masa tauwanga. La ui loa. It's not an easy thing to do. E mo i e maua umataleni, ai sao o le confident. E te tauana confidence le kangaka, e te tauana toa. I le whatinonga, a wā ise a, e ko le mawhau no tau le mea le ka ngi whapia. Ia, e te lea mea na mana i el tatou teine le pōlea, ai tati e ia tamta upulea, se i loa mai le tūlanga o le a taua po le ale tūlanga o ele a taua Jerry Brandt. Ia, i mai le tatou malu. Ia, ona tatou tue tala noa, i fwela ia lea i le tūlanga pe ama o mai si tala la tamai. Ma lo fa tai lilo ia o le tūlanga nai pe o na yele tatianga ia na fu i lunga o ala anta ia le tauwang. I toi fia mai mo ma e fia sila ia lua o ia koe amaka mai kua amaka mele o ngā kou e pe amaka mai ke minga fiu e whaakalir ke mia la waitong lilo te loa e ine i mata upuna tula i mai le dawa yaso ia o mai le so ia wala wale sila fia pa ia manu le tulu. Ia, o whaamaoni e leo le maliwa se tasu tamai se whaalau lawe tau ta avali. Ia, i lunga o le ala teli. Rea solen te nei. O le fionga malia na tupu al whaalau lawe. O le loli la uta foi lea. I pau se fulu ea. Ia, ma le van. High Ace Toyota. Toyota. Ia, o le whalau lawe, ele o mai loa le ato atoanga o lai whaise so enga leo ai ua mau wai le soifua si tamalea i le whalau lawe wha mai se tina le whaletua ia masi a inga e me se whaila ato o lo maftia le nei taimi o le sunga i le ali whaifi au ia i oku taava vau o lea ua avealo na soifua ia ona o le whalau lawe le natupu lua whamaunia mai whaia leo ua maliu si tamaita i lea sa la vea i le ututau o la au malosi. Ia, lea na pe e iei le whaala lawe na tūla i mai i le vi sali moa. Ia, o mau le soifua o le ali i tau lea lea. I le aso mua na tupu al whaala lawe. Ai sa ti ngā ina la si tamaita i lea pe sifuluiva i lo sifulu tau sanga le matua. Ia, sa ta atia la, sa ta oto la i le whanima. I le potu tinga ina ia o lea na whailoa mai fo i leo lewa ina ua whasiringi ia o lea ua maulo na soifua no le whalau lawe le tupu o le background ato al whalau lawe te iloa le mawastan noangam leo whailoa mai ia e au fo i na whai tete tūlanga fo i e maa ale tūlanga whaapea ia ai mai sei fo i o lea afianga o i lātou ua afia mai ua mani liu au nei whalau lawe na e lua o le whai ungol vai aso
Ia sa mo mawina I fo I po vai vasi tai ia le fa umatia ia le malaya o le afi Ia. ia se tasi o fa tama ia se tasi o mauta fo I o se ainga I vai vasi tai ia o le ua fa mauni mai leo le se tulanga fo ilele ua fa mauni ana ma e fui mu ele o ia se tulanga fo ilele ile fa mauni anga po la le afuanga le afi o le mu ai ile se soifo mau ia e pe o tulanga na o mea tō tino ia ma le fali ia o lea ua na ia si faalamlave na I le faiʻuga foʻi o le vaiaso lea na stona le tenei o tulaga na fogamua oi nei masalo a e nofo I le mea lea o te nofo ai fasitouta e lē malōlō ia taʻavale falemaʻu e lē malōlō ua ese mai ai le vaitau lenei ma vaitau laiaso ia e sea e faalogo se kaavali a taimi nei e te ilongo fia al falaulave ka ikolu ka vale. O ta vale ia o te vai ai tu bea la vai le malolo, ta vale el fesa. Yoi. Sipila Toyota fo ie la vale ku ai nga fo ie na pe yo ta vale le le na mai ya Japan. Sipila fa penga ale fesa. Ele malolo si vai nga si I ambulance nga ia le whaonga awa ia nei tangata e call mai ia maanga ia tu. O le tūlanga nā wa tele ia le suinga o Samunda. Yoi. Ai o le tūlanga e paule whaafitai le atua. Ia. O lo o tātua o ina mai le tele o nisi o whalaulawe. E pei o mū. Ia. O nisi foi o tāwali. O le whalaulawe le ntupu I mali e. O au te usu mai le fitu tai au fonga mua e au mai lau whanau le aunga. E tā le fitu a tau na mātau ilunga le awala. Awa e ke alo le fiku e ke le ilunga le awala. E maua lo o el poloka le I vailoa ma whaasolo mai. Ia e te tau lana toi kuata le fitu. Ua mātau ilunga le awala ina ia vawe tuli mai le taimi. A tilo tai awa e tulia mai ele maua e poloka le o te whai atu ai mai vailoa. E iai tai au matoto mai e mateo mai whaatasi maloli containers. Ia maloaders fo I e te tele ia. E ilo ta langona fo ile le wasa il tula fono e ale vaenga o ta wale afi aso ia sa o loa sa whapena ona lima ta ina ai le whioa I lungo ala tele. E whato ata tala ia ta wale tele ia loli la po. Ile afale iwa. Ia male afal whai le fiafi ia. Ia a le taimile. Ia peia wale to ia tula fono na vaila ia mai whakas. O tupu mai la whala la vele mali ia o tau tonu ai anu tama whau tulanga fo ile leo. O leo fo ila mali sawa loli ia le awali ia. E le tapasa isi lot. E leo ave loli uma. Ioi, e te le loli. O lai wha apea e le a wha inga e alua kwa alu le a kua. O ta wale ia le tiro ia ilano mala iti. Ai le ilua. Ia ia le taimi tupu mai le whala blave ia o leo wa. Wa fea le maliu male wala au pa ia le atua wha afua sei. I lunga o whala blave ia I tono se tata watunu. Ia nisi pele ma pena o na mamai a inga. Ia o le sunga ia yo ia e faisi o malam la me o le van faia onga ila onga tulanga lua le matou nu. O lona a inga o si o matou matai e no foi o matou tafutafane sa matou no foi. Ia na faifi au lo fai po faifi a. Ia me ese mai lo mau. Ia a o le la ua mau atu le tala pe o le tala whanonoa na ia ai e whamaise le a inga ia whapea foi ia mau se no fuangai le langi o le anganga o le sunga le whiwhi au whapea fo ia le ali ima le tamaitai u whapea na whio na aweo ni whaalamlave whangamua. Talo whai ia o le whono whapi a tulawe whamaisilanga o le tua ia inga whaavau o mai maasan. Ia o no whaalamlave tutupu whaafo se wawe ei o na vala ma mafutanga ma whanai pi o na sayai. Ia. E ni si vaenga na tupu ai le iau lian whai ngol nawe aso tuna i antu a lilo pe o mai ai I tātou? O le asonga fua na nafi a. Na asonga fua na nafi te o e manatua ia le raid fo ile leo le na umalo na maua ia le around 10 kilograms of meth. Ia, I mai le waf. Wow.
ioe o so whailo e leo se pisinisi i loto pā. Ma au mai ai, ma tau fia mai ai se tama fitu sfutau sanga le matua. Ia. Ia manisi. Ia o le ala na tutu la i le whamasinonga nafi. Sa iai le tatou media ai o le tūlanga o le ana na tutu la i la le vaenga lea. E tu sa le tama fitu sfutau sanga le matua. Ia mase ali. Ia mase tama ita. Ia o lea la ua tala i tua le tama. Ia mase tasi o ali. Ma tuunga po o bail conditions. Ina ia a mawhai o na nofo i loto pā. O i o leo tala uma i tua la tau to tolu. Ia nofo i loto pā lis to olua. E nofo i toa mua lis. O polo ingan whamasinonga. A wane i tu ua sa mua ta ofi pe pamalanga. Saini le ofisa o leo leo la solua malas wharaile. I le ofisa le e pia. Ai o le se ta lia isi mata upu foi. I le tūlanga foi le leo le tau mwhai o leo e whamautu atu ala tau moriang. Ina ia mwhai o pauna o se mata upu na o maua mai le court and nafi. Ia i le lato criminal mention foi le masani ai le ai sa o awai le asfaraile ali i fonga mua i le case foi na le whangoali. Ia. Tama ia so alo le sa e matua e tau mantua le case le na le mata upu le na Manatua le. ia na ile tama so alo le sa whapena ona whaieli whai unga le nuu ia o lea la ua au mai ele tangi so alo le i tūlanga sa whai ia te ia o le a fionga la so alo sa tūla i le mōli mau mua na wala au le aso lea a stonu a leo o le press conference al fast na mato na tusana na umal mol mau so alo mantua e toi wala au so alo na malo le whamisinong mo 10 minute le taimilna i le aso na e toi wala au la so alo e atu e toi fesiling ia i le pre-sentence summary po se me whapena le au te lenga leo latu whatasinga o lea la sa matou anga i se mai lo le taimina matou te le i toi maua au le moli maua so alo ia e moni sa whapena ona na pui o le mena sa tuli loa le loa ia o lo tūlai ia le tamaita i o maangele leo ne sua ia mo le vaenga le ofisa o leo po le prosecution ia o le fionga ia Alex Sua ia o lo tūlai mai as a defense counsel mo le fionga ia o luma o le fionga le ali i whamasino ia le a tau ale sa Daryl Clark ia sa whai ele whamasino ngalea mo le mau so o alo e sao na tackle na pue ia lana mo le mau o sa watu ia tau lele ama matai li o ia mata milo ona o so whai lo leo ia pue ona vai mavelo ila mo le mau ia so ad ia sa mo le mau foi so alo le tūlanga foi lele na talo na ulu na tau so alo ia leo na talo na ulu fiki e serong pulo tau foi le sua fo le matai ia ina wakolos ina wafaile cross examine al defense lawyer ia ole tala na fai ia so alo ia sa tu ilo nau na tele ta wale le matai ia mamao na ta so alo na mo mai ia se tulo fa fonga mai al tato watunu o mayuta fast full 5 minuti na alu mapau matongi ilalo malolo ia ilato sa moina pe fa lima ona tu ia ilalo tong ona na kunan fa nga na tong ia ilalo yan fa to mai lo na ia taile ai le melo o ile no so o tele to e multa ia la vai so nei po al po la tulanga wo il fa nga soronga mol mal ta sile ta wa fonga mua e multa ia ta to fa salau ona ole mata upusama tua tele ai ia fa salau ngai lunga social media tai milena na whaasalau mai ai le tala a soalo e whape fo i lato i tūlanga fo i o tato vāo nuu ma fioanga ia mau tato tangata taito tasi whaasalanga ia lela pau lesina mta upolo o il whaamasinonga la wal taimil nei lo whaanga solo inga lwenga whaamasinonga
o te iloa pai e o me las tofi e o tau mau atu. Sina isi tala po la tūlanga o iai. Ia le nā keisi le taimil nei. Lele, malo fa taki o le ia fu ina ai ia tauna le tangata. Ia pe avele lana tangi o le fam sidonga. E wai fo la mea ia le pule ngali me fai pule. Ia e lenga tau fu ia ia tau le tangata. E te tau e ona tangi. Pea fai wa fa ina lona soi fo malo lo ina. Ia mana ia fa le tangata. E sa, e wai tono fono anu. Le tula fono anu ua li i fonga mua. O lo fa ma oti mai ia fa salanga o i le tula fono lea ai le isuia. E iwa e ngana wa sui lua fa sufito le tula fono o fono anu po le Village Fono Act. Leo lua fe sfuruiva e. O le nae fa manino mai ai o tula fono mua e fai mai e pau ale va e ngai fa salanga o le fai atu o e au mai ni me whangaile nu le kulanga whangale a kākou. Lima au makua, fia se lau sa apa, matupi. Na mai la ia lea o whasalanga me whai. Ia, ele tula fono na loa Suruiva Village Fono Act, tula whamalaiva, loa whamalaiva Village Fono Act. Ele i se whatula e se ma se whatea. Tula fono le wa amend nei o le lua fesfufitu. Olo o iai la le whatulai, ma le whatea. A whatulai ia wa alu ese malinu. Ai a whatea ia wa ese oe te nofo e le toi whaia ni au whainga me te le toi awai. I pota patonga le nuu e la tau fono me whapena. Ai le tula fono mua. O le whasalanga na la e te ai e a whainei. A whapea e te sala. Ia na watu le te oe pe te alu e whamma a korengu. Ia whaile ma singa a kwangi. O rau me whaiolo walo e ka alau uma pe moa le vau. Tunanga pena. Ala na ia whapea la ia lea. Tulo. Au mai ia ni au matua ia pola lava ia ni me whangaile nuu ia matulanga fo ia whasalanga whapena. Ai wa suia mai la le amendments nga o lua whesufitu. Le wa ia tulanga lea. Ai e wha tulanga me al wha masinonga. Ia ina ua afia lea ia tau tangata i lalo tato tula fon whawai. Ia lena tangi e loa ia le fionga soalo. Ia lea la ia le keisi lea o lo whai al taimine. Lele, malo fa tanya lilo manino le matolo vai le tulanga foi pio ni ele tanto fa sidonga ya le tau i si vai nga tau te fia sao no ma fa pulanti le tau ina le tanto filo inga mantungo fia le so o le tulanga foi le mata upu le whamasinonga o le ali fai pule le savea maminsta o le whatoanga mwhainga whaiva mtanga luenga whatoanga mwhainga whaiva le fionga lauli le mali toa le watea po la taivao Schmidt. Mantua ele estapo kalamela sfarele sa malo lo o tau le stof. Ia e uia o le na ua ilunga ia whaasalanga. Ia e au pe nei po kalami. Ia ona tātala no atu i le atunu e tu sai o le tūlanga wa iai. Te ena uma e le fionga ia lau le mali atoa ia ona molianga sfuruono. O le wha mua lea e molia whaatasia i mai lātou na molia mua e le fionga le li whaipule a whepule ai, i o le tō whaali o whaatau malama, o le sunga te maita i Alice Schmidt, o Samuel Usua, i a malona tō olua o Sivai Kepi. Le ai mōli a whaatase i mōli angana e wha, ia e te ena e le fionga i ala au le mali tō, whaatulanga mai la mōli angana. Ia taluai ono le te e te taula ona au mai maua leo, su el whamasinonga, ai le masina o me, i lona vai aso e amata atu la solos fulima, o le piliota atoa na se yo o la solusu fitu a yuni e fua iai le whaatinonga le whamasinonga. Ai a mata atu le whamasinonga le vai aso e amata la solusu fulima o me. Whamasinonga la ia mōmorianga e whamomua. Le joint charges. O le se fululua ia alternative charges a leo ia na whaila muli atu ia ma whaamautu atu le na tālia luna whaamautu ina. Abatu le las whareili. E te ena fo ia le fionga ia lau le mali toa. Ia molianga o mai e se fululua. O lea la ua whaata oto mai e whaamasinonga i lana kālena e te tau o na ilo mau o molianga ia pe whaamaunia pe le ai. Ia au kuso rona so luas fulima. Ia whaau atu aila ia le polale umio e fua. I le whaanga solonga al whamasinonga ma le keis lea le lona umi.
ia i aso ia tua la solos fulima ai a mata ia na tōlaulau mau o molianga na se fululua ia i le aso i le vai aso na a mata ia solos fulima o augusto ia o le whaatatianga la le na ua polo ia foi el whamasinonga ia le tua leo po le prosecution ina ia mawhai o na whaaliliu i le ngangana whaaperetania ia lato molianga o lato molimau utulanga uma mata upole o cases ia ina ia mawhai o na malama ia lo ia o lo sau mai fafo lo fio mai fafo ia le tua le fionga ia rau le malitoa o tulanga lana le wa ele mata upulna sala le wata utu tato tatalia me i fai e mo mole si famasino ia o la le tonu ia ona faatali la ia leo o aukuso e fai e foi le si famasino ngoi si molianga se fululua le malo fonga le vai ava le vai ngole woli ya e sa le vo no le sa so malo lo manto le dava ya so tu na entu le stofi le me fio na mo sta to filo inga e mo le tulanga nga fa titel ya be lo le foto mo le tulanga nga fa to le vai ngole fiaf mo le longo puieli o le puia ma le malo sa mo le nganta ni usile nei fa pe foi Australia ma le lang ya to i mata upolo fa pele ona langa foi tonu o lo tanto fa sino manga sa mo te entu le tua lo so i fu ma le manto ola i le stofi a so nei tanto to i filo i fu o mama to so malo lo tanto i malo lo lava i le aso maliu ia ona to ia mata i fu ila ia le si tu li entu ai ia le a fu i le ngo le aso so i fu le tupu ia fa pe fu ia i si aso malo lo ia yun ia o ko e ve a ko e fu ile e tu li tu le manto sa pa o ma to le fana la fortuna taulunga me le tanto filo inga le so o le te vai atu le au mai le digital ia la to falinga pe ia se homecoming sauninga ko la fere ka un mea e foi le faatali ia le taunu mai o li tara ia pe o tula foi le fa feilo ia o le watato mawale le pale o le I vai le o tama ta o tato o tunu o fa pale ina le tauvanga le nei wa ICD ai sa mo el Pacifica ya o le la ele homecoming le lo ke vai ko emo mai ai se itata na no ile stofi o a fele tulanga le fa tulanga mai o kongi va verso passa se per na te fieta la no ala ya li tara wa le ke fe menga kala ngoya lika so le se fa mo le mo ke makamaka ko li tara nan salva le mai solomona le port villa sa wa i sa fik ele yo o ko ngai o kilanga le foi la e makanga mai fa pe ngai ngai ia ai o le tatou por kalamela sa mo le nei tau a fiafi mata ngofi o le solua e ia le tatonunga ia sa fa amaliaina lau mai mo mai malau fa fonga o le atu e maua sana fa poponga mai ate ima o nei mal tau fa fonga bua i le asa tofi pe apu le alofa le atua tatou te aulia i lona ngalelei e mo nei taimi manuta le ina ia fofonga o tau le fiafi nei manuia le tiu te ali i fonga bua ta feilo i pe le alofa le atua so fa soifua ma ia manuia le fionga ia le maiava mai na vai le sui o le tanto wala leo o le dawa e mai moma e fa funga le ni fo i vai nga o le la to musi siona fa poponga ile vai a ia o su ia vai so ile so tofi o luma na nei toe lu se fuluma le fitu minute o le tale o le tula e fa Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru o vaiaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o walu o tasi ono walu whawhitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, pala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. 3, 2, 1, let's go now. We don't pull up to the party, something. If they cool up, twerking, something. Just let our case got something. Don't know they can know something. Yeah, girl, get it something. Dale loca, toma, something. Dale loca, toma, something. Let the ready something, party, something. Hey! Boom, shakalaka, shakalaka, shakala. Say boom, shakalaka, shakalaka, shakala. Boom, shakalaka, shakalaka, shakala. Boom, shakalaka, shakalaka, shakala. Boom, shakalaka, shakalaka, shakala. Shakalaka, shakalaka, shakala. Show what? Kumai lunga si vale kuma kuola o musika. Due lunga malalo ai o wale fusia ile maso. Siva fika mai ile pese ma fa eva i lau va lele o wale fusia li se le pe ale sam sau kenye. Siva mai nga o siva mai la. Ia siva mai la musika. Siva mai nga o siva mai la. Siva mai la música. De umalofi aka ini siva lea ore pum shakalaka. Mai leo aka ngaka fa kenye sigla palapa. Siva mai ma e makala ko akele fole au kaula malama mafia ikele la ka ko lea e mga le lava. Siva mai nga o siva mai la. Siva mai la música. Siva mai nga o siva mai la. Siva mai la música. Boom shakalaka shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Boom shakalaka shakalaka shakala. Show what? Siva pea oi lau kenge mafika o wai le pito le pese. Wali o akanga wale koe ho ini panga. Fai fale le yau tanga e pasa fo ile si vale angai o kenye ai lokai oi kangu malala. Siva mai nga o siva mai la. Ia siva mai la música. Siva mai nga o siva mai la. Ia siva mai la música. Se coisa casia la señelica. Siva lei fese ko alua ko le fanga u fese makua failo iai e kusa olua se siva kope ma siva ke le vave a umolo le popa ai u le fa lue la lo lue fa alo siva ma show ma siva mai nga o siva mai la. Ia siva mai la música. Siva mai nga o siva mai la. Ia siva mai la música. Vai de siva lá se nesse pela vai levar esse se vai a mai como é que mexa faca vai também mal esse lo wa a pela we se vai nunca lo
tino ua maniti loi mata ua malingi. Me gonna love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My reason for anger, you make me complete. With the heavens is my witness, I'll make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angin maya ia se matani, se momoliatu se tali. Ya te ia ua o ioe. Fia fata si pe moe. Ilo unia nganga. Fia maua pe se mafutanga. Anale ilo alofa. Se manu o tele ola. Ilo unia nganga. Fia maua pe se mafutanga. Anale ilo alofa. Se manu o tele ola. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man from the city was taking a drive out in the country and got lost. He stopped to ask a farmer for directions. "Where's the main highway to the city?" The farmer answered, "I don't know." So the driver asked, "Well, where does this road go to?" Again the farmer answered, "I don't know." Frustrated, the driver said to the farmer, "You don't know much, do you?" The farmer answered, "Nope, but I ain't the one who's lost." It reminds me of the true story about the famous scientist Albert Einstein. Einstein was taking a trip on a train. When the clerk came through asking for everybody's ticket, Einstein couldn't find his. Worried, he quickly searched through his pockets and suitcase. Recognizing the famous scientist, the clerk kindly said, "It's okay, Mr. Einstein. I know who you are." A few minutes later, the ticket clerk saw Einstein still looking for his ticket. Again he said, "It's okay, Mr. Einstein. I know who you are." Einstein replied, "Young man, I know who I am, but I have to find my ticket because I don't know where I'm going." The well-known preacher Billy Graham recently spoke in an important ceremony. He told the audience that he had bought a brand new suit and tie just for that special occasion. Since he is now old and frail, he said he didn't think he would be attending any more public ceremonies like this, so he probably wouldn't wear his new suit again, not until he dies and is buried in it. However, Billy Graham went on to say, "Unlike Albert Einstein, I not only know who I am, but I also know where I'm going." You see, everyone lives forever. Our death is just a doorway that leads to two very different places, heaven or hell. And it's the road that you're taking now in this life that determines which of those two places you'll live in forever after you die. A Danish proverb says, "Better to ask twice than to lose your way once." You see, as long as you're still breathing, you can change roads and the direction you're going. All you have to do is ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to help you start living your Maker's right way. Then you'll have the total peace of mind that you know exactly where you're going. Just think a minute. Tumole fa maoni yo
Nazarene tole a foa tu maule lo fo Yesu tu sa lava pe tātou te whaalonga te tā. Ini si o taimi tolu wan toi le polakala mina o le think a minute ina o toi valu ne miro te ona tā leo le tu lai. Wha tā le whawha whonga le toro au nātou tātou tala mai au se tā lia. Te pere mai elfa toi ha miria malala tō pomare. Ona suia leo le foa wa tasi me le whionga i an teito. Dr. Mafuta se o lisa taimi o le poa ana nei. Wana whai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufonga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila o walo. Ona wana to e fitu ma le afa miruto na tale o le tulai fa samoai wa tolu nga tuina ma le tutu mo oe. Malulu antua le mawantu ia se whakabonga o polokalame o le tuli matanga o le whanau le nei fo ia solua tuli tamaiti le afo le tonu i le awaulia tai au e mawantu i se whakabonga o le tau polokalame masani e pei ona awina atu le sasia ma le whalitua ia Natasha vai lua. Ua taulunga antoi namas tau tumo o ele nei asa lua le asa sfutasi nei ala masina o Februari o le asa ngana o le tau tamali i le tātou maputanga. E poto ala tau tangi e le teimi asasi e lana vai te anto le tua ia lo o tau soifua ia malamatu nei yola ia tātou toi whilo ia i lea i lunga o pea mga ngalo le ea i lea soa antai au e pea tātou uli e lona lofa malona ngale lei. Te entry lanto umalavale mafuto meleria o le tātou tutua o koro te simale e mala ingale mafuto mai Brisbane Australia Marietta tonu taliao e before i halo sina anti mauto umalava o le fatasi mai le nei taimi o le fiafi maruia le fiafi e mala singa o toi o isi vevela o le fa ona le fanga o i fafo e makua io ko i lan ave un ke kong yel pide le vai ye lua mingu ave ole kongi il vai ngala fengaru singa dos formingo. Maruia le fiafi mana tua fuala